Yo te fia fo ia fa talofa o fo lofa ia ba matalia fo ile dei tu tu fa au mo e sa mo le atu pele le loto le nganga ma le fa mo e pele le fatu e le amatanga fo I o le nei aso lua aso se fulu ma le valore dei basida mai lava le tai au se ia pa ia le tau le fa ia po te le titi le fa ia matou e le toe tu ina tu ma le fa o win o le tu tu fai fai pe le Blue TV o le tautua longo puia li o le tautua upu. Fongai na o lo tau pa ia ma lo tau mamalu o le tau au au na le nei o asiata. Ia, o le unu po o lo fangia. O le unu po o ia o sao ngā unu po. Ia e me se fo I o le ia e tele fo I e o lo fai I lantou mafili. Ai sili atu o na tele I lantou. E tuli matanga wina ma fia iai. Ia e mawai fo ile aka. Io e mawale ata e mawai le mala maanga. E mawai fo ile maninonga. Ia e atonu e tatawhai fo ia tātou taureleia. E toe fōa nisi o whaafitauli e pei o ila tau o le a fōu e te tea. Ale a kongi ale ki. Ale a kongi ale ki o le ka vale. Malia iri soro ko whae pei o le pese ale tangata tusi pese tau ua fo ilele mai sasa ai e masai pipi. Sava e sofa ia tole a fōa tali timu. Lefa mai lia I mai ai lo solo e tofa. Ole alia ia la solo le sika o le siki nga la makwari ia e keke. Ai ana kulo mari tauta ia ai fai atu mari fai porkala me mari upo aua. Ia e le vala au nga vala au mai le tua nga ia apela amo apera amoe awala vane yo olo lima ile tama. Ie, e va penga ai la avelo le kior ka vale la tongi ho ile lima ia ai to fa ata tu ro lungo tanto por kala. Melea fa talo fa tu le popo tu mali olasi ia mal pa ia lava lo tato tu mai lava ia I maunga te tele pe mai lava iao se ia pa ia se wa upito ititi. Ioi. O loo maua le nei porokalame o loo maua le nei tautua ma le nei au nanga e fia iai mai lava I le whanau se ia o fo I se lawa o sina whatalo whatu asiata o te alofa tele mo o tau umalava ioi whatalo whatu I feo I le tala le lei e le au ngata lo ngutu ia so uma e a fea le pai sina po le malai sa o ngā lua ngā le tua o le malai pa ia fa mai o le malai e ye le vato puia e tapu e le so ona solia o I oi mata fo I o le tausinga I oi a inga ma manu ma fianga io e na ona tausatia o le moto le fafenga ua kausopo ia re kalangoa ua sopo le tua oi ua tau te tele ni upu nga I fafenga ma le faletua ma le no falo ili le porngu io e fai sa ia wa ili le fai le fongo io usu le fonoa te le duu ia so e mai le ainga pe so e mai tangata I wala tau mo fai so sofa le tūlanga o le vā lea ma le ngai le ala ngai fai ngoi I oi mata le ole e pei al vetausia inga le tama malona tu fine o le vā lea me fai ngaka so nga o ia e o ia loa ia e yei tu o patatua me lea feo yo le tala le lei malo le ona sa malo le fatotoa malo fo I le tau watai faaftai le loto te tele ia faaftai tele lava I o tau faiva alofi au e le fai ngofie o le launga ina o le salamo o le tautino ia te oe lo wolanga pa a nai fai mola ngai fapenga e tau tisi la fia auto a launga mai ngai fai fe au ai ke whalongo aku o le makua ngai e o ngakasi le futia ma le umele e o ngakasi e pa lengi le leima malofi de ngalo ma le lotu ngai va aile I matua lue lo ulu ke I yoe iai pe a fa pe mai ia tumu oile lofa ia tumu oile loto mo lalo ia tumu oile e ngai va aile iai ai nga o nga sasa mai au ngai fa fe ngai nga mo fa pe mai ua fa te tele ina le fai te tala ua fa te tele ina le tau mui ua fa te tele ina le loto leanga ai va ai la iai ke ia nge ufa mai
e iai fo ka ngaka le o karango fe fe e iai fo ka ngaka ia e fa pe ngal se fuanga e fa pe e kau ke manga e vi la ta fai fe au la ngor se fuanga male natural le ola e te vi le fai fe au nga sau o le la unga wa e le pa i a e sa o ile ma ka ile le ka vi ka renga la unga ile a fa mai ona vili ya le ai ta vita oi to fio lai alua tu ale ma ale fa sanga me fare kua ila le ka pua i mar fare kua la unga ko inga pu ka mangaro ngalo me le fai fe au alua tu ale ma pangaia ele pa me pangaia ele u ai fa singo enga le u e fa singo au ka fa mai pangaia ele u o koliaka ka fio lai io ai una e pangaia ai una ka fa mai mare mai mar frekua wow ki no mer fia ko inga o lai u fa pe lai fa mer frekua le ai mo au fa ai u mai ona vete mai ala ia le vete e ilan ka minga pi ka ke fa no kuai upu ile sa wo le launga pe e umanga pangaya ai pi ko e viki e fa penga e ile aso date alu watu e tate ne a fai mai ngile la unga fai fe au a fa po se mea la ngo kai ro ngo ka faia fo ngari nga manga ia ai ka ke e ro ka o me ro kai ngo ala pi e anga mai ngar sa vili o le manga i o le la unga a fa pe me fai fe o se mu ia le e loto fo ai ia ala nga i lo pa wa lo se kai minga e lo a se me ai next door a amo ia le na te loto fo ai ye tua oi nga vai le ia i kau au amen e lunga ri ma a ono nga se le me mo lo le la nga a sa ro e paton no lo como au wa pi fa non que ve que me ya ya le na a taro fa tua life yo le tele le au ona te tofia le tua o lo fa le malu amo ia se fa fe nga amo ia se fa fe nga e matua la unga sa oinga le upo le tua tulo e ia ile tu ainga vaenga fu ile e pe atau musu si fa fe au ile lotoa fu ile kangaka ma le io e pi e pawa me kangaka le ngaluenga na pe ile u tau lilifa ma tau soft le la unga ngai fe au ngai so fe au te le fe to fe uma e nei ni so fe au ngare pe la unga pe I don't want to hurt the feelings io ai to lango si ainga le o kasi le maka fale e aso se kai me fa ko kasi pua e koru pua ai ngare fa so se aso e fa ya ku e kai se lau ka la sa nga me e lima se lau wale ainga le ona avea foi la ia le ma vaenga foi le pe ua musu ai e tau sa o iai io tu ule ulanga nga ia pe ua musu le tau fai iai tu ule ulanga tu ule le ai pulunga nga le fai ai pe ona wa avea me ai e fai ma le tongi ma i te tonu ona i se leni ma tulanga ma me pe ua musu ai ha pe ua tau musu si ana i finiso fa fe nga ia vea ma me te vai ia ko foi la i se fo kuanga fare kua fe mer fare kua ka ke musu ai ke vale anga nga ka u ale anga a ole mele ku pui ore anga ore anga fa fiki ale ala wala yo no wa fier va anga le o te fa fitai ai fio yo le tala le amu ia le ele fefe le la nga ngolo ayo ai fa fitai le tu ia e mawa va no ai tate fa mawa lalo ai le loto ia matalia lana upu iyo le ngor kala le arkus pa ia fai mai nga pauar ka nga kai fie ia ile tua na ole etalia le o inga ma le loto tinga fa mai ole wa sala mo ma le loto tinga ole wanga tete ila upu o ka ko fale nga ia nge fiafi na ngon pauanga ka kai fie sila ia ile tua le ka sal kus pa ia
Whamaina o le ua whaamawalalo ma le loto tinga. Wanga tete ila upu. Ele o se upu asiata, ele o se upu le tautaya, ele o se upu a whaife au. O le upu a le atua. Ioi. Pauanga arukanga kai whiewa ia inga o le ua whaamawalalo. Ioi. Peke sao, peke sise, ala fua e whaamawalalo. Te iloa le te loisi taimi. E te le whaamawalalo o nga wa esese. Ta sine o vaenga wo uloa ea ula usa valinga fo. O isi kaimi le whaapea ke whaamawalalo o nga wa esese. Ai e ke whaamawalalo o na o lo walo to ia ma lo o lai o ia o nga o lo ku inga mai ele li whaola. E ala ianga au nga ma na fionga. Ia kako loko mawalalo. Ioi. Ele whaapea la or ke lo kaimi e ke whaamawalalo o nga e whaamawalunga pe o esese e mawhaia nga e loko mawalalo ala ke sao. Ia. E mawhaia. Wa i fuile si taimile na ia e whaapea i tangata sole. Ia wa kasau ka whako ese e whapea wa ia. Mea la e maua ngofo sa whako ese le hai. E nano ta whato ese matulanga whapena. O le pui nga o lota loto ma lota na we ola. Ma soifua i mea o lo o i kako. Ia ai le whapea o mea umaa ke whaamora lo o nga wa ese ila nga whamai amu ia anga malu. Amu ia anga malu o wai mo la toto file nu. Ai sa wai ngai ga o ngargus. Wa manga ia o ke afero te whatalo whale o whainga ruenga ale tua. O le kile yo manatu ma o mau tu spa ia o so mai. Ai ono lo ta fia te whaitau tusi. Ia fionga. O le ase kai mi muri. O le ase kai mi muri nga e whaika wai se kuspa ia. O ele ke mafuka mai le kai minare ngai. Ia wala nga le whato a lua atu aso talu na mawaile aso sa. A ola ofisiri. O le ase kai mi muri nga e whaika wai se kuspa ia. Po o le mea oe nga o kusi wharupe. Ma ai oe na tusi wharupe nga ma kusi sa mo. O le sika ngaka. So le nga o kusi sa mo o manga whaikau lea kusi whaikau ia ngafa e sa ola utala. Te loe. O la ufo i lea tu ua lalo. Mo tātou lea ili whaafale upolunga po o le whaamatai. A whai wa o mau ku ai ngā sa ili ngā launga. O maku ai ngā launga e kusi a koe pai mala whai. Wa o maku ai ngā launga e runga le YouTube, malunga le Facebook, o e aru e makamaka solo ai. Ai te whiu e tau mawhai e le mawhai lava. E se kusi ngai ke whai kau. E se. E mafua lei utero whatu e se e le sa o kusi fo inga ngai kangaka le ai. That's not what I mean. O le wingo la utala. Whai kau kusi pa ia. Whai kau kusi pa ia. Ioi. E te a matalo e ke whai kau a fionga le tu. Langa, o leo te whai atu o na o leo te whai a. Ioi, o leo ke whai ko leo ke whai a. Ke roa e whai kau a ngia fionga le tu. Se pie popula se si malama ese. Pie makala se si whai kokoa ese. A e kilo kulare kusi wharupenga. Wa piwa whapa ia inga o mo makalanga o eyes o maleanga i lunga o fionga le tua. Wa halu re kaimio e whaikau kusi e. Nganga e kepa kua i wharupenga o re ngu ureke ke vai peia. Ia, peie lele mai a pa i e ruru o kuro uru sau a kuarkam. A ole mea leo o le aluai lava nga o kalanga o ngafa ai kua kurunga ka mila afai ngalo ato ona e fesili mai la ia lea ioi ai se a e mafuai wala ngai ka kale maka mai tati ia le ele fa mo ngai wa se fatu la utala lea how many of us le ka kira makanga ka ku fa kalofa wato afia ni tangata mani matai e fa mo le ona e fa mo le ava malosi e whaalele ai ronga anga mea i e aru whai. E sa ala ukala. Kua e omi mea lau love ma lau like it. Kaimi right now. Pe a e agree lau kala luk whaiak. How many of us matais ia male au vaenga fo elengi makai ale kau mawhai e soli i e whaiva makai. E fiangi kangaka a ele o ngā loe kile mwhainga e ku ilunga.
ai ku ilunga o lo va ngaka ia ma faali lo fa afia nga ma fia kala ngafa ma umir kai mi e fai o le pisi o fa ua va tu fa fonga le tunu ai ko so ai lava sa we mar fia malosi ai a se ile ai la se fa swa va ta ilo ile file mu ia nga ke ro plase me piko si nga file mu ta ilo ile ma lili ma le o le winga le no fa ya tu le tala le la ngai fa pena so fuanga o isi e fa mo ile onga e kukua ilunga no please no le ai awangi i fa se inga oe po ai lava nana fai mai ale natu ai ngatala kongi singa lua fanga vatu ia le pa ia ma walungo sa mo fa fonga kongi singa ulua kau fa ngi vai le me le ai ua e a mia le matanga ua e sa ilia le matanga yes ele aya si ele fia ele me ole ava ele uma e fa lu mainga ai wo so ai la mar kai minga i fala u fa sa inga ka ilo po ko e sao maingi kula fale ai o ki angi ai kangaka ele o fia fa ia le mele wa to tele ni si o matai ua matua fati tu ina o la to mamalu te mele nei ua matua avea ma soloia lo la to mamalu ona ua filongia e o atu lo ni me fai e fa swa ava felelei ova ulo na tova ai lea o mea uma sa lelei o le aleanga mai mau tangata ta uleleia mai mau tamali anga le faka singa e ngai mea a kova ai lea mai sua fakekele a ua pinka mai kamai ki ele makai afia lau vale afia pala lau vale ala fa fonga la tunu ala filongia ta mama tina o fa afia nginga a ua oso langa fo i wale to ikea to tono le loto langa la ua filongia melanga le lenga ka fai wake ia ioi wake ia fo ilele wa fe ila fa so ile nei taimi ya o ka ko tatu por kala melanga fai mo mola o ka kalo ama kai ka ko por kala iyo te tu atu la lo to ile tu au maini nai vaenga ama tamata tatu por kala me ka ko kile yo i tatu mata u pula utongia ma tatu fa tatu no ngam le tu fo la fia fil nei o le talia na lo mama ise ma fa tatu no ngam le sunga la au le mali to la talia ai umata to atu tatu fa sisilanga fa pisi disi ma sania i tatu was fana ia ona tatu wo fo le malolonga Italia le taimi join mai ai le sunga la au le mali to wa mafu o fa yaku kai miringi leanga o mea wa fa ai ai o mata e ai si suafanga o lo ngofo ma u lo faka ma fa ngumi lo mo aulu mo fa pe atu le i talo fai eu kilo fu la mata ule na o tangata sa tutu e kukulo ilunga ngai vai le e fa kafa umakangaka ai se ilafo i ai le fa mamalu lafo kasi i ai i oe le favor kaukai e ngake momolia a or kai mirengi a kuku ilunga ua ye tangata wa isa tangata wa tapisa tangata wa valo ia tangata mafua isea wa toe mama lo lato va ya lato la vaia e pe yo le talai le ano ama ai ele le tu ya tu fa mai wa toe pu wa tu lo le va o ti ya ti o fa ku ngala ye va tu le tau te ya e mat pro kala mele de ele o ia le matapia le mana ya o le tu ua lalo e sa ilinga ka le ka ule leia ai nga o nginga i se konge ai maua i le tau leanga yes o lo ingoa ta uleleia ma lo ka mali anga lelei e fia ma fia aso o vaiaso o masinga o kausanga e o i senkudi o kau pior up ma tau faia lelei ae kasi au ka maisasi leiti ofa mai le atunu e tasi a le lango e mate ae mai mau ato hai le suahau o le o tutu le na fato fala inga le nga e kilo ai lisi kai mem faianga pele lango e kango kwasu ese mai ala ko fa nga ar mela ye le ai e ai le mo afetalinga e ai le vaenga lo loto atu na afua matangi ai le kala nga mar fa ko fara e la vea i le ango fale
e la vea I le ango fale pe a le anga fai. Ele e realistically ele o sua u la whakakau I ai whakakau kongu ai le mele. Fia se fulu kausanga o kau pior up ma kau prove le lalolangi, prove le ainga, prove le ekalesia, prove le akua. O au o oio se kanga kalilei. Langa o sui fuanga ngei ele mawafua, we earned. Kako ke earned dinga mea. Langa I peia o ngakako o leo lai whaavau, maka penga I leo lai whaavau. E ke le eva le lau whau marunga, e la kulefa mai. I nā ulu whale mai I le fia o lo wari, I le hai ma se mea whaapea ngai kupu. So you earned. E ale wingo lau tala, e te tautua e te ngalue ina. Ke ngalue inga. O le whautuanga lale nā wa te au hawhea ingei, aro hekau ke whakalofa. Tātou fo I o matai, whai mamalu, whai malu o tātou whaiva. O fo ile nau e whao ngale ava, ma fuala au whaasaina, e so ona tafili, e so ona seu tafili eile naa. Ai te tau ona seu ma tātou anga. Ia, ono lewa maua mai o lewa ia, wa join le tātou, la tātou atu e vavea tātou wa asosoifua maso whanau, e le telefoi. Ia ona tātou atu e lole le tātou wa malolonga. Ia, fo I mai loa, ia, whaafeiloa ai le whionga le minister, ia po o le whionga le te fono le fast, ia le sunga le lauli le mali. To ala tātou mua, ina inisi nei o tātou aso soifua, maso whanau, o le umu whai ona wha o mai lunga le tātou wa proklame, ile nei vanga fo I o le afiafi, la tātou mua I le happy 65th birthday. O le afionga I tuala Maria Grace Adams. Ia whamruia tele lava le tua I le atuanga fo I o lo wono se fulu ma le lima tausanga I le so. Ioe. Ia maua le malosi whaaftai fo I le tua. Ia ono le tele o nei tausanga. Ua mawhai ona whaopopo I lo soifua ma leola. Ia tautua I le tua malona whiringalo miso ainga. Lo fionga tuala. Ia po lo fionga fo I le whaalangilangi. O lo fionga le saoli. O whamriangana mai I le tofine ia John Tui I lunga o le proklame o le tauta iai I le reivanga o le afiafi. O le isi tātou aso soifua whamrianga o le atonga o le ono se fulu tausanga o le tamaitai ia le vā o atua ma ana ngasu tilinga leu. E se le manga I o le ingoa. Happy 60th birthday ia le tofine ia le vā ia po le vā o atua ma ana ngasu tilinga leu o satu paitea mai Utah. Io, West Valley. Io. Yeah, o whamurianga, thanks for all you do for our family and your support for all our family functions. We love you so much, sis. Enjoy your 60th where you were born. Mo sula satu paitea. Vai koe luar kenge whai longongos furu isak paikea. Love from your whole family in Gurns, Taylorsville, West Valley City, Utah, and your sister in Satu Paitea. Love from Iriata Fatea, Chanel, and Ondrix Sosi. I silly your little sister Samoa too. Ioi. O le isi aso soifua o le aso whanau o I ka lofai. O le aso soifua. O si o uso urupo. Iyo e ka māloa makaukia o korokota po le sunga ia rocha. O ke mantele I loa I la zore nafi. O nei le aso soifua o ka māloa. Iyo e. Yeah, happy 138th birthday. O le antoanga o le se lau tolu suma le valu. Langa lenga o whamangu ia longa se lau kausanga. Ai longa winga la o le so le tolu suma le valu. Ingo se lau koru valu. Sunga ia mau hunt. Ia ele te tau whailoia, ia winga tau sa fia foi. Ia o le nei foi uso, ele ngata o mātou proklame ia sukufua te itasi rungo le tau te iai. Ia ai o lana tau tua foi ia na ia lava foi e vanga, mai le whaleo o le te māloa e Samoa. Whamri atu le asa soifua uso, ia o le nae lai titi lava i tele, ia me alofa le atua, me se foi o wala awina. Ia ua foi le lumana, tau whai tete le ai whale ainga. Io ua vave le alu o le toto mo lunga ma le suka. Alofa tele mo o e le uso mai lunga le tātou proklame o le tauta iai. O le isi e tātou wasa soifua.
O le aso soifua lea o le so kilo ku lava I. Where are you? Where are you? O le sunga toina. Amurianga o le aso soifua o le toina. There you go. Le lali seneti time ia o le kalesia whaapotoponga a le tua I Wellington po le Assemblies of God. Sunga e whawhengainga, Pastor Reverend, po sunga fo le toina ia le lali seneti time. Mo ngā lofa mawhamurianga. Mo le aso soifua le sunga le toina. Le kalesia whaapotonga le tua. Le pulenga o Wellington. Lau sunga le whawhengainga le lali seneti time. Manui tele le whaamutuina o lo wono se fulu ma le lima tausanga o lo soifua. Wau le mai, te talo I saka tele, ma tele ni si asa soifua, te soifua I pea, ia, awa, lona finangalo, malana ngā ruenga, alo whaanga, mai le tina, o le pulenga, malau I kalesia, le Faith City Community Church, I waino yo mata, ia, mai se fo, I olo whaanga, o le sunga, ia, feta, matalasi, ia, mo oe, le tamā, whaaleanganga, po lo sunga foi, I le toia ina, O te lona pauna o tātou wa asa soifua, o lea ua taunu mai, a lea lau o kilokilo aku. E nei au te mai wha mai senga, o whai tau atu le, so te mai ale whianga mang ti a lo se Dominiku. Ua maliu se tasi o au fans o le tau te iai. E a sunga le whawhianga inga le tue ina, ma le pūlenga le kalesia e whakasa North Shore. Reverend Fiatepa whai, talo whai. E a le sa tu ole malo fo ile nei ya tai au ya ole nei aso ya fa mai se atu le nganga le tua I lau fionga le tua po ile tina fa le nganga penina ya me se fo le kalesia I North Shore ma le no falo talo fai ya ole so fu ngai fa pe ya ai le se me sili atu nai lo ole vala au mai ole matai ya o lo fa pena on the fight ole si fo tala fa vau sa ma mai fo ile nei tai au O le tuua I o le malo se tasi o toa manu manu. O le tātou laka pi, tau sanga wa tua na iatu. O se tasi e ave iai, o le tamali e ave ile upu lea o le upenga o pili e tau tau e whangota. Ua tau tau, o le fuofa manava I le tua, lana ngā ruenga po olonga upenga whangota. A o tau tua sa moa a olo tala noa ina pea. Le songa ya lo lani koko. Talo fai. Ia, whaavau lava le tele se atoanga. O le soifua fo I ma le tautua ale nei au ona. Ia po leita mali. I le mātou proklame ma le auso ia tole e foa Andy Ayolubutea. E mai se fo I o au mua to o vaenga. Ta siva ona tolu, ile luafe lua suma le wha. Wha mana vai le tua. Ia au nanga ma le soifua tautua talo whai le nei uso tu lou po le nei fo I tamali I o le tamafo. Ia ila tou o nofo alo. Whamnuia ma whamaise atu le nganga o le tua. I lunga o le proklame a le tau te iai. I le wharitua, ai maise o ainga, ia ma le whioanga foi. Whaavau ma sa moa a koa. Le anga o koa mangu o a tātou lupe whaalele. O le isi foi tala vou le foi na maua lava. O le atali o le alo e whaasino I a Stephen Bishop. Talo whai. Ia ua maua foi tala I nei le New South Wales. Ia ua maliu fo ile nei atali po le nei fo tala vou le tama le suafa ia Connor Carden Bishop le sa ta alo wingi ia ile au le Highlanders o le au fo e fa me melo yesi ona tama talo fai e le ui ele o manino mai le mafuanga o le maliu wai o le atali ile po le uso fo ile ia le titi lava tasi vai luafe lua sumar fa talo fa woi moto lava le malanga le maliu maleoti ia fa mafana ma fa mai se le nganga o le tua ia ile ainga Stephen Bishop ma le ainga ia mai fo ia ainga uma suli ma fioi ia fa mai se le nganga o le tua a ho maua ia le va no le nei a o mana tua nga o le pa ula veja ai fo lo mo ngole news le talo fai se tasi fo yo tamali wai longa lana tua ia matou ia o te rone malanga fo ia se talia pe ia o le sa maliwi nei o lua eva ia sutalu ai. Ia e loa fo ia na porokalame malana whaasoa le tō whata tala fo ima le utanga whetala le sunga le papali taula amo talo whai. Whatua o maua le wha maninonga o le news lea tu lou le vai aso na tēnei. Ina ua wala au mai se tasi o fans fo le tatou porokalame vai wala au me le loi Wellington.
ia fa mai se ale nganga o le tua ia I le fo ita mali o lo na sao me se fo la na ia tau langa ma se na por kala me e po ua ai le po lango talo fai ia fa tai fa mana vai le tua nga luenga o leva fo ona tau tua ia manisi lava o wa vala au ia le tua o fe ngai ma le au pongisa ono le maliu mo le uti fa ma fana ma fa mai se le nganga o le tua pa ia o ainga mai se fo yo fio anga mai kalisia tatu atu malolonga a foi mai fa fero ai le fionga minister sunga lau le mali toa le watea pala te va fo sismet I lungo tau te ai Mo tupe whapaponi Samoa, mana tualoa le Pacific Easy. O lo whawau pere tātu whapatoa nao le 5 tala te tongi mo tupe whapamoli pe ae whaunga ina le Pacific Easy mobile app. O lo avano fo i direct transfer te posi sa wailo tupe le tātu account ma whaatino la foino tupe whapamoli lungo le telefoni ai ngā whapitoa. I oe whaasauni loro teimi mau tupe o taunga tale pensini ai whaunga le tātu Pacific Easy app po le direct transfer mo tupe whapamoli. O lo avano fo i o tātu ofisa i o Tara o Tahu Humba Mangele po tātou la la silia ma le fitu se furu o whaasopori ai New Zealand. Mo disa whamtalanga wala au le o Barcelau o tasi ono po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha po le lua fitu ono fitu iwa baru wha Pacific Easy o lau ba anga mo tupe wha mo boli Samoa.
Jebelo wantito e se fulu ma le famiruti o na tā lea o le itu la. E lima i le taimi a mantou ni usila dei au te loa o le taimi la fo i le Samoa ai o le ono la to e se fulu ma le toru minuti i Samoa na tā lea o le itu la e ono. O te fia e whai lo atu. O le maua le fiso o te inga. Ia na loloma ma le fionga le minister whaatoaga me whainga whaiva o le fionga le te fono. Ia, o le whaatua i le tua Samoa o tasi o le suite i tai fo i o le vanga whaapufai. Ia, awa si le fia fo i o le tātou paturu o i la tautua longo puia li i a wala vavaenga o lo te tupu. Ia, ina ia fufonga ina i le mamalu o Samoa le sunga le lauli le mali doa le uatea pola te iwa Fosi Smith i lungo le proklame a le Blue TV ma le tau te iai. Le dei vaenga o le fiafi. Whaatalofa, whaafeiloa i whaatulima. Ia o folo fantu ile dei vaenga o le fiafi le nganga whaaloalo ma lor soi fumanuia lau sunga lau fionga na minista. Ta lofa asiata, soifua lau lei, soifua manuia, nei futu la le fiafi, le whapopongo le tato por kalame o le tau te iae. Ma lo lava le langi mama, ma le soifua maa lolo ina. Pa ta lofa atu fo i mai mo mai e paanga maa sani le tato televisi whaasara lau. Pa ia Samoa nei, ia mai se fo le papa au Samoa e tunu mamau, ta whai fia le laro langi. Ia, tato tau whaifa malo, le wai fo nei aso i whaifa matiute mga luenga ia manatu sa e malmanuia whaifa le nei aso. Ta alofa lava, lau tau whaalwai malai. Ia, tati tau whaifa ta alofa i le angare lei o le tua. Ia, wawai atu fo i le lale le mai o lou, le lanu o lou aloa. E le ngata o le sama se senga ia o le mu mai fo i filongia mai ai pe moli mai ai se tau matango fie tonu si o tatu watu no malava singa o le yaso o a mai si o tatu watu no a matai le nei taimi le tafa tatanoanga lau fionga. Ia, le fesili asiata o lo manuia me uma. O lo o manuia taulumanga o le nei aso. Na o nai whaastusuma ma ulu maturu vao la aiti. Na tapo leni ele tai ao ma nei fo le auli ia. O lo manuia le tautonga i le whenga e usa mo fo mo na whaiva le nei aso. E manatu fo lo tau manuia nai tu o le lalolangi o tato walabalai. Au sua le fono na le la le tu la afoleiva ia manava mai fo i le tu la tasi. Pa tino ni sio ngā luenga ia sauro le fale se ta penatu le palau mai o tapo kalame lango lena tatara no lau te lungo le vasa. Tai tari ngā fo sio tato atunu le lava ia so tuna ia esa tau mawhai mai lava e wheiloa ia ua le whetau fo i le ngā ioi ma le taimi. Ua vave na po ai le uma ngā luenga ua tuai mai ma le vaa. Tau lo war sami. Ai o lea ia o maua nefsi whainga matango whi. Manuia me uma sio tato atunu a siata. Ma lo whaavitai tele i oe, momoli ele whaavitai ona o lea ua ma whai ona toi maua le nei lao i oe sa lo ma mai a wase tafi so ta inga. Ia ua look forward lava fo ile ma maro lea tunu. Ia ua moni a fo ua tau vase u ngā ele i toi maua se ta wheilo inga i lunga lava o le tātou tau te ia e pe ona masani ai. Ia ona o fuafuanga lava fo ia mai se o le pisi i tūlanga ia i ngā luenga whai ai vi ia leanga lei o le tua o le la ua maua le nei tae au ma le nei fo i lau. O le a tau loa i vaenga o te fia fisiringi a ila o fionga i le minister. E amuli mai ona tau lea i lau malanga tu se vai ma le toe wha amatalia i o tātou rua i se lenga ma tūlanga wha pena. Ai o te fia fisiringi atu la vala usunga le minister. Pola o fionga i le minister. O lea sa whai mai se saunoanga wha alau i tele pe aloa ia le fionga le tamaitai pāle mia o le taitai o le malo. Lua masina taluai. A o loloma le tātou atoa ma Samoa fo i lea. O lea o le atoe a mata o na toe whaau mai e tātou press conference ma le media. O lea o le atoe a mata le anga o whaisi umi na vasai mai. A lea pe ia tangia mai o lea ua lua lava masina e o mai lea so le ta whaatalitala noanga. E lea ia se mea ua koe whai mai. E se mea ua tupu. O lea lava vo e whaafonga lea tunu o ma whaalongolongo ma whakarikari. Ia po a whea ato e tau o mai ei, ma to e te tala mai ei, tato information ia si la fia ma malo lea tunu. Po whio whata o to iei le nei tele o nei mea
e fela ua ina solo me se fofuanga mo fono tele. O lana me watupu, e se me watupu ai se au le whataunu ina nei press conference mai le fionga le tamai tai pāle mia, po le sui pāle mia, foi po se si lavo le tato whainga malo, whamol mole. Ia, whaftai mo le siri asiata. O te talitonu lava ia e tāliu foi ai popoe ono le tūlanga nei o le matawhai oi a le fionga le tamai tai pāle mia po le teitai o le malo. Ia, e pule ina lava e lana fionga le whaatulangana. O na taimi, mo na tiute, e mana tau veinga o na matawhai oi whai mo le whainga malo. Ma e fua e ia tūlanga umalava o taimi e tala noa ai, i tūlanga o fontanga, ia me uma wha le loto i whale, me se fo i le malanga atu i whafo i fontanga i whafo, le fo i le o i nei le atunuu. Ia, ma me umalava wha tūlanga i rono to whinga wha pālemia. E i lalo o na ao ma le wha tūlanga no lana lava polo kalame. E i lava i le fionga te mai tai pālemia le wha tūlanga na. A whaila tūlanga o lesa tau pule se wha moe masau no ia i le tūlanga o le whailo inga mtu stala. Ia o teltonu ua maea o na ia tāpena ina se teimi tā ua lava mo lefa moe. A whai o lefa to atasi pe rua masina o vasai ia. O te iailo teltonu ngā talia o no le tūtua no ama tūtua nia ua overtele. Ma o teltonu lava o le mesa whai mo mua sa maualo na vanoa e tari foi tau wai. Ia ma whai foi tūlanga o le whetare noa inga. Tūlanga masani lava le wafa whenga iai o le malo. Ia ma tūlanga whetare noa imta upo tūlai mai. Ia ma so se mea lava ia fiai le whainga malo pe tele, pe lai titi, ia pe tu ngā foi pe le tu ngā tele. E maua lava le vanoa mo ia tūlanga. Ai ia te au ia siata o le lava pe o le onosai e lau tau pito la au i lau tustala. O le lava e te sisila mai, ia e le o whapea o iaise tūlanga o motu si ai le tala noa. A nisi foi o taitai ia fiai nisi o kapeneta ia mau nei. Ma le tūlanga lava e taun whai e talitali atu nisi o tūlanga e a fia i lalo a mato mtafa ioi whatino. Wai, ia te au ia malau lava mau. O le whetala noa inga malau tustala, o se aba noa le lei tele. Ali. Ma o se tūlanga tā ua tele. I le tūlanga i le wafa whenga iai, o mata upu e whesilingia langa o lau lea, ma lau tau lea, ma tā whaioi. O le wheso tai ini whesili, e le o mawhai e le atunu na whesili mai. A o lo maua i tau wha maunga ma me umolo a ngini ai o tau polkalame. Ea o na ui mai i le nisi o tūlanga o le whafsili, tā upu whiwha mamalama, ia ma tūlanga mo whapena, mai e tā ua ai whainga malo pulenga le lei tūlanga lea. Whainga malo e mawhai o na tari atu, whainga malo temo kalasi e mawhai o na whai loa. Whainga malo e le eini me na tia tau nā fua po ni tūlanga whapena. E la whaida alo sisile mai, ia e le whapea siata i tūlanga lava ia le whainga malo, wale aia se tari le malo. O le lava o te avanoa ai te mi uma i lungo le tātou wale si whasara lau. O ai lava ni whesili e mawhai ona o tāri atu. Ini mata upu e a fiai lau mata ngā luenga. Ma lau mata whai oi whaatulanga ina whaatula whono. O lo ua whiriwhiri ia o le tātou malo. Ai ei lani mata upu tū ngā e ngawha ma le teitai o le malo o te teletonu. Ia e iai lava le tu aso ma le tu taimi e tali ai langa o lau le mau. O tu stala e iai le matafa i o i tā ua tele. E tā wai o na whātaun wina. Ai ei lani tūlanga ua alo sa inisi o fionga fo i minsta. O te langona fo i o lo whapena le fionga le tamai tai pālemia. Tu lo lava le pa i o lau tu stala umale tunu. Ai ai isi o tu stala. E le o whati noa le lato ngā luenga i le tūlanga te tā wai. Tala whea ngai ai o le li poti le o whamtalanga le tūlanga sao. Maoni, ma ia awana i whaitu au. Ia tu sao lava le whamtalanga i mea o lo tupu. E ala issues, ai mai se foi tūlanga o le li poti, o tūlanga o mea sao na tupu. Peita. O tele i o taimi tā te tau mwhai tu e whapula pulang wha malama ni isi o mtau pu. Abe se li poti se.
Ia, mai le whape a fia o mai le pa ia man mamaru lau tu stala. So la iti ai la tau lo whaia me na. Tina lava na i nore mea sao. Ia e se al me whai. Ma ua li ali mai ai luma le tūlanga. E le tia li potia ni mea le lei. Ia ai pia nga ina le tau wha le angan me whai. Ai lau siri a siata le tūlanga le tamaitai pārmia. Ia leo te li atu. E le iai se mea o wha le tonu po se tūlanga wha peo le musuai lungo le tato miria. Polo iai pelo na wanoa a whai nasa wha pe polo misi atu. Ia te o tau uma o le autu stala. E whaito pol kalami. Ia, paua leo lo unsa. Ia me tui pea. Awa ele wha peo le taimi uma ma le aso e wanoa e telefo i ona tutua noa. E maona taimi o lo ngafa fo i ma le tele on tiute. Ma lo whawtai lo sunga le. Ile la le mali jopo lo whionga minista. Wa wale wano nau e fisilingia ma ta upu nei e pea mai le si vaenga ia mai la tau fo i wha pea mai o lau o au whai tu au man whainga o poro kalame me tūlanga whapena. Ai whawtai langa o lewa e sau noa i le vaenga lea. O le ala lea ala iona o nau e fisilingia man ta upu lea. Wa o le si la vaenga te toe e a whea whawtai o le upu menino i lau sau noa nga lau whionga minista. Ia sa telefo ia na whai malanga, a whai malanga. Ia o le ia i le whionga le sui pāle mia. Le whionga ia tuala e pei tele nona mai le update ma sui tūlanga le vaenga lea. Ia vanga na ai foi la, ia o malanga foi tuala. Ai pei foi lele, ia o le atu nuu e mātau, e whaalele isi, ai mātau isi. O le pei atangia mai na nata lava le toe sau o le whionga ia tuala po le sui pāle mia e whai mai se press conference. I le kaimi foi lea na ama iaila na wha tō whaala inga. I le mori mau fo ilea Samuelu na au mai. Ia ma whapea mai ei mata uai ni su enga mai o leo le amai mai fafo. E peina ngata i loa i ina. Na le toi apia mai le fionga di sui pāle mia. E toi whaini press conference. Ia ai ona o lela peina sau ai loa ina i le toi iai lava se mea na toi whaia. Ia ua pe ua ngua nona le atu nuu ma tu ufisili ma tu musu. E whaafitai fo i lau pito la au. E le nama le laina e active lava iau lava consistence ma ufa atatala noanga me tūlanga whapena. Pei tai e tau lili whai le vai atu me ta upu maa ale la nei ma tau te fia fesiringi aia ma tau le media. Tūlanga lava fo i le fionga di tai pāle mia ma le sui pāle mia. O le ala le nau wa laina o mai le nei taimi. Wa utoe manatu e toe fesili atu. Ia po le mea fo i ua tau fi lava ia ona o ana whai ngā malanga ia wale mawai fo i masiava no le sui pāle mia. Ia po wale mawai fo i masesi singi ai pe ona masani ia i le tu fa solo fo i le o le leadership fo i le o le silai tūla usunga lau le mali e tō polo whionga le minister. Leanga o lea ua mai tau watu. Ua le misi lava la press conference al tai o le tua ngai. O le ae fai faa wau vai so uma e pe ia o ngasa ua mai le amatanga. A o lea pe ua nona mai le pito le malo. Ua tu fisili ai male mamalu lau telo le atunu. Ai po fe ea sia kako pāle mia. O fe ea sui pāle mia. O fe ea le malo se ikari maia. Ea se i o hatu fo iai le au tu sitala. Ea ua a o fo ila ina avese se report ia isi angusi pepa ma isi fale fasara lau. Ea ona pe o lai tasi are pito lai utu vai mai heina o le tai o le tua ngai. E pe o le ala lea wo utoe a fisili e tuai fo ilele ia pe le o mawhai lava o na active mai le sui pāle mia. Ia manisi tu lou o tau o sini o le malo ma le kapeneta. E mawhai ona ave ia i le whaatua tuanga lea e whai mafofonga mai o le malo lau i tele lau whionga le minista. Ia, e pe ona u whai atu asiat. E leo iai se poni tia ia mato umalava. So se mata upu lava e te fia fesilingi ai se mata ngā luenga. O se whala poptonga o lo i lalo mato pulenga. Na te sisila mai, o lo tala lava noa i e fia fesili. Pato au le fia tala noa lava i se media. Pe au se media lo te iloa. Le tau tala tuan tūlanga le ele o sa o le whaingoana li poti. Mai o isi foi social media. E wa matain whatulai. I pisai foi se whatara noa inga. Ai au te whautu atu o no lau whaafsiri o le tuloa. A ngā i petu i tui. A wai leise si me siri atu. O te loa lau umana na whai atu le sau noa ngai ala i press conference. O te talitonu e ieri teimi. A wafo ina i poia whalo lo le fionga sui pārmia. Ta tala lewa noa. O petu i tui ma vai po anisim ta upu tu ngā o tō whiafsiri. Ai pe no whai atu.
o ala ia I malo pulenga lelei. Mala ia I malo fa temo klasi. Ali. O le fisiringia matali, fisiri matali. Io e. Ia o telefo ia nisio taimi ia le lava o te taum fai atu apo atu ma tali atu I le tele o nisio fisiri ma mea umolo o afiele tunu lau tele nisio por kalambe. A pe ono fai atu e taua le mele te fisiri mai ai. Ono le tulanga ma le mta fai oi ma le tiu te ina ia longo puyali I le tunu. Ia, tu lau fo I le saunoanga na il tai o le tuanga ia. O le vaenga nana le malo loa ma usil mai mo. E re ni upo e vane ai. Tere lo lato teimi o lae, pure lato me fai. E re ese ngai ngoi inga tele pe o le mele fai lusu fai tu la. Fitu aso le vai aso. Malanga I sae ma sifo. E ma le tele tu no o le taun whaingo le malo. Ia fai foi la ia nisi teimi fatu la ngai le mau o avanoa. Ia. Aso swatu vai malu I puenga. Ai pe o le tulanga taua. O le mea e te tau na fai. Ma e tauan whatulanga teimi le lei e mawela vanoa. Ia whamalia I nai nisi o mtau polo fifisingia. Alo whaavitai lau whionga le minista, whaavitai le manino le vaenga lea. Ia, te langondo fo ila lea ua toa fi malie ia le vaenga fo ia le media. Ia, e mesi fo i le atunu lau tele lea ngau le atunu e whaamalia ngata. Ia, e pi ua ala vaa mai umai I, ia nisi e tau whaafisilia tuai. Tūlanga fo i o lea lai tū, ia e whaavitai. O lea ua maua se whaamaninonga. O lea avatu pea lana ia u whaafisili. O fisili o lena lo loma mo le fionga le taitai. Ia po ole le fainga malo e malia mai o le au fa fisilingia I lau fionga langa o le suisi nia o le minista o le fainga malo ia pe tau ne ai pele ai ia mana tu yo le a fola tu pea falo I lungo le prokalame e ma fai ona mai se o tonga o le tatou fono tanga muri male a to Samoa o tasi le vaenga nga fia kuli lo atu fo I tua pata tua o le saunoanga le fionga le tabai pale mia. Ia se au mai la po le ase tu langa wata oto I lango tonu ai ia na nginga fo I whanua I tonginga o le papovi o tu langa uma whapena Amerika Samoa. Ma whai ana e tau whaamanino mai ni vaenga wata oto I lango tonu le whaamoe moele le tatou whilo inga muli lau fionga na minista? Ia, whaftai. A tono se taimi na saunoa le a toanga pe whape maula vanoa maltaitai o le malo. A o la ua matanga luenga I le wafa whenga I matanga luenga pato angam whainga whaiva a tutuila mamanua. O le lava wha solo pol kalame wha wau I le te ngainga ai mai se whainga lue whatasi o tunu e lua. Ma ele o toe nāma se la ina tūlanga o me ua umana whatino. O le la wina o tātou me mata, ia. Ia ai mai se le aveina o tātou whi ngota wale o ngā sami tutuila. E foi sa auto sisira mai tulanga na avel tato so sani ela I paisua ia mai si fi ngotam ti la pia wo mana tato o faina mole ati na ina foi o nga sambe tuila ma manu ia e fa pena foi tulanga tau fe malanga inga na auto sisilatu ia la fa matan fa faingo fie tato bisa ia entai ia tuila I taimi fa businessi e ma taimi o malanga tau loa fa malo. O le foi fatu langa lava ia inga o le wafa whenga ia o le pui ngole o ngā sami tuila fa pena foi pui ngole o ngā sami Samoa. O le foi fo inga I le wā. O le mtanga luenga o tinamata mai ta I ala I le langa. E mai se foi tūlanga o le whawhaile le ina o me sina le atunu. Ia, wa matana ta pena le tūlanga ngā lue whatasi. O le mtanga luenga o le loto I whale mas malanga nu fasa mo I tutuila mamanoa. Ia malitato mtanga luenga o tinamata mai tai. O umana ta pena marilienga Memorandum of Understanding. A malo e lua I le tele o nisi o mtanga luenga of Sotainga. Tanga luenga o Aonga. Ia ai maise le mtanga luenga o Fato Angam whainga whai. E la I le whanua voe lea na pisa I talua I nei e le papop. O nei whenga inga o lo I lalo I bao o fionga I loia sili Amerika Samoa. Ia, ma le loia sili al tatou malo. O upu matala ia na nginga I luma o le fufuanga o ele fo ia ua whape fuaina o tongtonginga. E se umana na mauna whelafza.
O le lefe malama mai ma le whaawinga se anisi wha o tātou i nei umafu ai o na whai mai wa pāse lau eka wa ave mo tutuila. Ele ai ele o wha moe moe na mo le pātula ngana o le sota ingo le ploketi whai whātasi nei. Ele na tutuila o awhi ai. E awhia fo i masa mo le me whai whātasi lea. Pe ona tā pena o lo iai wha moe moe e o e mai umale uta povi whātasi. A sa mo na lua. Ia na mai la ia tausi whātasi ma vai whātasi. Ia masapala i ele maketi tutuila. Oro iai fo wha moe moe e ave nisi o povi tu atu lau whai whātoanga tutuila ma manua. Ave voi nisi povi i nei i de whai whātoanga tu mua ma pule nei. Al wha moe moe. Te tau ana toe apale ma alola whātupu te reina ia ma le tūlanga o le wha le lei atili. O wā lea lava ua whātātia. E le te taun tātou toi ola whālango lango ia ano manufasi mai atunu ma mau. Ai mai se ala tu tuila. O le tau le fuali tātou povi nei. E lua sulua tā la ari kilo. Kilo por pauna. A le tau pe a ave le tātou povi i tutuila. E lima sulu ono tā la. Samoa. Wa e sira la le se senga o tau. Pe a wha pe tātou te sao i tutuila ma manua. I le maketi whai business commercial process. O le taimile nei. Na o tātou mea tau mawhala vai ave mo tau saminga. Na o consumption te ave for personal use. Whala ve lave ainga ma mea tau sami e lave ainga. A e tātou te le o whale le maketi. E mawhai aina whaatau le ano manufasi mai Samoa. Whaatau i tutuila. Ia, o le ngā lua whaatasi la tutuila ma manua ma tātou. E mawhai ai. Ona open up le market. Le tūlanga whawhai business. Sa poloka i le mtawhai o i fo i le ari USDA. O le whala poptonga la tau te pule ina le whaataunga o loa i le wafa whenga i ma le malo tele. Ma tātou. Ia, le alai a mata whiutana inga le teimi nei whaatala noa. O le wha moe moe au tū a tātou i Samone. O le sao, o le tātou a ano manufasi. Tātou so sisi po masima. O mea umai nga osi nge. Iko kongo le makeke e kukuila. Awai, siata, o le maketi le nei e taliton wina e manuia le tātou export authority le tau whai. Awai fo isa tātou le maua mua manuia na. E ngata tātou le wingo la utala e lusu lua tā lale i nek. Lima suru ono le na uta uatua. Wa tapol up atoa le se laupasene o sitanga. Mali. E whapea, e au lal tātou whaspovi ma me umale la watu i Samoa ina. E al metaua, o le tupe Amerika. O le tūlanga lau te tele na o lo o titilo iai whainga paanga mai. O se whainga paanga e mana o mia i lava so tau au o Samoa na lua. E le ngata i a whaatupula i al tamau a ingo Samoa na lua. E le wala e a batu talo i nei, lau tupul me lea. E a batu talo i nei, ai ngosi ele chips ta ua lawa i o e ta ule moana chips. E batu lai nei talo. Ei. Ona batu lo leva valu ma falai. Package le lei. Ona veno le hiawai. Wai sira la o le ngosi o le chips lea. E limas food pasene lona whaatino inga. O resources atu i Samoa. Pa wale mele na whaitu tuila. O le falai, flavoring, packaging, tupusa alulo. Wata ula na o le product al malo tu tuila langa o lenga osi tu tuila. A le vatu nei i al me fatinoi. Papena fo ila tu langa o mele tatu te nau nau ai tu langa o ano manufasi ma me papena tatu so sisi te lea la banoa. Pain tatu mo tu langa o te mau ainga. A pe o le atoanga le na o le wha moe moe o le atoa o Samoa. O lai o lai ia wa inei le fionga te mai taipana mia. O le so tanga le nai le vai aso le nei i le vai aso o le whaataua o le anganuu mo le whaasino manga. Heritage Week. Samoa na lua. O le tasi fo le nā manu lauti. Ina ia vai mai le paia o tangata Amerika Samoa o malai hawa. Ma tangata Samoa malai hawa. E lei le watu whaatasi tai tai o malo e lua.
Mali. E ui lava lana ese whainga malo ma tātou tau pulenga o le tātou whatemo kalas. O Samoa ai o Samoa. O le ua latu le whaao le malo Samoa ma le whaao le malo Amerika Samoa le whiunga riko vana. Whai whaino inga, because that is all part of the trading. O mea umai e tapena mo tutuila tātou te whaasoa i Hawaii. Ma e o fo i lava tu langa le vato le tātou whaitoa. Po talo, po whai, po ofi, po oia. E furu atu al tātou channel lea. Tanga e vato loa tu sia o isi o fuo wha ele leanga me mo tele i Samoa. Ia ua vea fo i mo fuo wha ele leanga li mo tele tu tuila. Ma e le au te lenga le nā al wha mo le ato Samoa. O se te sota inga ma se o singa whenga inga sili o na tāua. E lai wha awa. O le la lato e whaifo i le tūlanga le tausanga nei. O le si melo na lua. O le whātaua ina leo le avatu o tātou tangata whai pisinisi. Trades and Commerce, a Samoa. Mali. Private sector, e ma le vaenga le e vatu fo. E ma whaina la to pisinisi tono tutuila ma manua. Ia le tātou Chamber of Commerce, ia ma pisinisi loia, pisinisi tusiata, o pisinisi umai a nātisi le fia laia i nei i tutuila ma manua se tasi fo company ua te lelo na sao tāua, Silver Transport. Ei. La fo iai manisi o tātou i tū tāua mo le pataua ino le lau inatu o tātou tangata le Starkis. Ia, maltulanga na o lo whatupu tele ina pea. O le atoa lau Samoa. E lena mamoli mai fo i leisi manao mi o leisi lima se lau tangata pai ngā luenga. Ia, o le lava lai wha solo le wha tāua. Ma le tūlanga o le taumu whai pea ina ia ma whana. Pea le whani. Ia ma whetali ai ma sosoan ia il tatu ato Samoa. E manui ai Samoa i sae ma Samoa i sipo. Ma lo whaavitai wa jalinga e fia longo le peo le tala le mongo i se la whai. Le tūlanga fo i o lau saunoa ngai le vaenga i le atua Samoa. O le a o mei mai o te whaafisilingia lau o fionga. Ona o lea mai tau watu se fuafuanga mai ale malo. Mo tali ngā malo fo i lea le jokams lea e whai atu ia tātou ia o ke topa. O lea e antangia mai. E masina atoa o le a polokai na i le wafu i matautu. Ia a wā va te tele fo i o le a i o auto va atu po o le a iainisi e no no fo i manisi o le a malangatu la vai fuafuanga. O la ula whaafesili lau fionga i le minister. Ia e vatu ai fo i le whainga malo. O le masinga o se mea umikeli. O iei se fuafuanga le tātou malo as a backup fo i lele lai tūlanga o tātou o loa whela ua i o le na masina i alu sia kako wamio si oki ingisi o tau maftanga ai me siana i tau maftanga e wha moe le au inatu i fafo ma o loa au inatu i atunu i fafo. O iei se fuafuanga whapea ai waipi e kau wha pole fo i le maitau i la tau pisinisi ma ai o whafisili tuai. O le ase saunoanga le maloa me solo fionga fo i o iei se fuafuanga wha ta o i le vaenga wha mole. O te tatonu a siata o levan ta pena o tātou fufuanga o tātou fontanga. Mai leo iese me tasi e ono siringi ai tu langa pe whapea. Tere lopo o sa ol whainu mela nau ta watu. Te loe ta wan tasi vai aso e lokai tātou wafu ona al tolu aso al fono. E te ufa tele se sire aso. Ele mwhaina o se lokaina o se wafu si tasi masina. Ava pesa ol masitala na tasi masina. O te loa leva na umana whai il tapenanga komiti wha foi ole. Chau kom le mele te atu ngadu wai. Mai afa petasi o taltonu wa umana longo umala u whai oloa. Le tapena tuata tol teimi nei oka i alava mai oloa mo teimi rea. A leo te mai tawina. Masalo a umi aso elo kaile wafuna al tasi vai aso. Tere lopo veo so mai ai le masina atoa le taua. Ai o te talitonu. Ele o ela ele vaai ia ma le tapenanga al komiti o tapenanga o whaia nei le chaukom le tūlanga lea. E tonu lo lava tapena tūlanga pe o le mele e tāua lau pamanatu. E me se whelau whaafisili. Al tūlanga lava ia
te loe le mawhaina o watu se mea tau fia ile wafu ai ono lama ti ai tūlanga o sapalai o tātou loa. Ai to sia kifo po sa alfa mau maunga. O fesa wel masina lea siat. Malo whawtai tele, whawtai o tustusinga mai ia tātou nisi pepa mai Samoa. I lātou tustusinga ma le, o le tustusinga lea au mai i le, po o rua vēso taruai, po o toru vēso taruai. I tātou nisi pepa mai tono si o tātou watiru. Nā lai ai le lātou whaama i tu whampapea mai o le e fuafuar whainga malo e tapunia ia matautu le wafu i matautu mo le masina. I o le alalan ngā waka whapea. Ka kere ko visiri aku lai au kuskusi mai. Ai sisa iri se taimi a visiri atua i le whainga malo. Ia po le aloka a koar ka ko wafuru ngi masinga ke le e ai pa whawhea tātou wa o le auto wa atu. Ia le lai whawhitai o le ua mai le whamaninonga. Ia e unrealistic le natua i ngā. Ia au te lola le tau la vea ila i niusi e na isau noa i le amatanga fu i le peye. E whai e whaatau matatau ai le whai ina ia nofo le lei ma ta o tonu le whaafonga le atunu. Ulau whionga minsta. O le tātou chauko. Tolu a wha so uma. O le ale mea o le atapuni e fuole wafu i nei. Tolu sfuru aso. Ia, o le ala leo lo whai atu se o se hiri pea. Ai leo te teletonu i whamamaunga mali poti na watu mōmua. Ia, o le tāpenanga lava ia, o no le tāpenanga le taunu u mai o le wha meri tele lea e mafua ai o na maua le whaatulangana o accommodations. Ea leina whao ngā tātou wha meri lea mo le wha moe stand-by i apitanga le au malanga. Ia e se i o utoe sa ili pēr nei te iwa uwhai atu. Ia leo te loa e peona e sao no, it's unrealistic. E tūlanga o le tasi le masina. Ia le a tose vai aso le tātou whono to e mariu maa lo i whafo. Ia la me la whatutu e pēra le meri imporo kai tātou fufuanga. Malo whawtai lau whionga. A o tai ai lai le mata upu lea i le jokums. O lea ua toi maua lewa no te toi whaafisiri e tua. Toi whaamasina ea whaatau nuina. O lea mai tau watu le i tangata o le awhiwhio atu e o whaurulunga o le lalolangi a doa le nei i tūlanga i le nei whonga ele tātou te iai. A lau sunga le lau le mali topo lau whionga ni minista. Wakako lava kāpenga. O lava le tātou manpower, o lava le tātou hospitality, o lava tātou tangata whai ngā ruenga, le pui ngā malu o le malo, o lava resources a tātou, e tātou te tali malo ai mo le urua i taimi. O lava fo ile nei whama sina e loloma, ia, ai o le i whaatau nuina le wha mo le taringa malo Samoa. Ia, o te teletonu a siata elefontanga muli sa au awai mal komiti a toa lea. O au lesi tangata sa mafa telefesili. Mai ofisiri uma sa au aveina, sa whamaria ina u Itali na au mai. Mai ele ngā tia o teletonu lava ua iaile atoanga o tāpenanga i tūlanga ato toa. A iai fo inisi mea ua msalo po se aso le vai aso lea po le vai aso tuntua. E toi mo wase fsota inga langa o le fai mali poti mai komiti whapitole nei. Il kapeneta. Ma mai iai fo i tāpenanga uma lava o te loa ua lava tāpena tūlanga o tātou apitanga. O tūlanga fo i le puipuinga ma le leonga i ala i tātou security services. Tāpenanga uma o lo ua ngafa ma tūlanga masani. Tāpena fo i tātou ma le valele. Tāpena fo i tātou a wala ele o motu sia le wha le i meo le tātou ala tele. Mai le malai valele tau langa. Tāpena uma fufuanga o me uma lava a ngā i ele ngata i no fuanga o lo tāpena i fontanga. Ia a no fuanga i whai ai tūlanga o side events. Tūlanga uma lava me wha a fwoi ai. Tā pasia le lava i aso le tūlanga o le pa mautuino le me fioi le fionga le tupu le masiofo. Ia, ma le tele lava onisi e tāpenanga masani. O le lava e momori mai lava fe au ia matautinonga al komiti o lo ngafa ma le tāpenanga. Ia o lo solonga le leime uma e tusa o latu tāpenanga e ala le tato fontanga o le chokom. Ma ia lo teltonunga mawalunga asiata. E leo se fontanga tele mo muore nei ua tātou tali malo wai.
mai isi foi o fontanga sa whenga iei foi ma le fontanga o atu motu o le Pasifika le SITS. Ia, o le teltununga mawalunga ia ua sauni asa mo i teimi uma. O le atunu ulau telefon. E le tau whai atu a siata e tātou pēna o le teimi muli muli a tātou te sābvali la awal mlai. Mai walawa tā pēna fo i mulu tulanga uma lava e olo le teimi e alu ele au tā wheloa alu loa. I lau ale mai tau. I re ngā tia. I le whapea fo i whai atu seisi tū. Ai tā penanga lava ia o le ano fale, loto i fale whawa ai. Mai le malaiva lele se ia tau ma ia pia. Ia ma e wata penanga nu uma fiong. Ai sila nei teu ngā langa le lava e tau la mua tanga luenga ngata wha mai mo mai whafo le wha mata mo fiena ma tulanga me wha pena. Ia fo lava le tatou tau langa o whai asi tele o naif suia inga o me wha lea tili ma vali vali ia patulanga mai pol kalamina ia use me wha le ton. Te loa tātou o atu i le vai aso po le masina muli muli. Ia msalo na lipstick ka whapi. Ia ona tātou tā pena lola ia tali alo ia ai maise. Ona le se nga maisi fo tanga momua. Lenga leo fata afio mal tupu izamo. Ia. Ia o lona tina il tamaitai il maestete le queen Elisabetta. Ia le vai tau ta siva fitu lima fitu valu. Na malanga mai ai le lo mtua. Ia ia fa pena foi lona li a Filippo. Ei. Ia e foi na malanga mai le merite lea na fio mai foi vai tau fo na ta siva fitu su. Ia na sa wala tamo Prince Edward. La tama. Ia o mai foi nei. Ia le la fata malanga mai tupu. Ia ma se tulanga la na mawalunga il tatou teringa malo. Ia o te lola. E fio mal tupu. Le o le sau le tunu o loa fio ai foi tupu le tunu. Mali. Ia le se me faula ia tatou langa o le tunu tausi tupu. Ei. Tausi ta mali i ma tausi fale o pot. O le sau i le mea o loa la lai tupu o Samoa. E tu lo lava. Ina nei me ane o faiatu se stala. A ele o mai le fionga le tupu o le malolo tona ia malatu e lopa ato. Ele o le foi fio mai o tato le foi ta pena tato. O tato palace foi nei tato te fatali tuai. Ia pe fa pena o te pole asiat. Ala sila foi e ku a wala foi kama mkoko mfue. Te mai tia o ngai malai. Ia mo e talo fu ai le fio mai o tupu. Ia mal masio. Ia ai fa pena se tala. Le lava le famasina nei. Ia i lava ni mea e toe fetuna. Ia o mea mole le lei. A o lou te tununga o le atunu ua lava lanta penanga le tali malo. Ia o si ata. Ia mas talo ma le faula. Ia ma le kula ngiu malulu ai for freak. Ole ato e tofo le tupu i se esi pula vea. Fresh off the boat. Ele pe o esi lai tau ma faisi me la lange tau fa aisa ma umintu. E tau mai ai lungo le esi a mai loa fisi e ma tali na soa. Ma lo fa tai. Ole ata se mai na inisio mata upu sa langinga i tutonu o le fono ana le la e le toi tau afia i fo i le fono le parliament. Ia, mai tau a fo i mare tuto ai le whaatari tala no ino le talo le tupe tūlaka whapena, whaafitai le tāpenanga le fionga i le minister o tupe. Ai la si a vaenga na sau noa i ai le whaipule o sio mātou i tū malo i satu pa i tia. I o sio tātou fo i tū malo le anga o lau tō whaar vai malai. Ai sa sau noa le fionga fo i le tapa au ia lau tafi po le fionga i le whaipule. Mai a tā uai se whaamatalanga whaapea. Il tonga tau le soifuanga ua iai nei ia matulanga whapena o lo tapisa mai lava le tua ngai le tonga tau le soifuanga ua alu ilunga le kau le soifuanga ia o mea whapena. Ai la mare saunoanga lau tafi nei saunoa whapea. Ai ele o iai se fisosoangi ngā le malu. E kau ku umama inga mai ai le kau le soifuanga ua alu ilunga.
E iai se whaamaonianga o lea la fonga, ai e mawhai fo ona e sau no mai lau fionga i le minista, i le tūlanga o le tau o le soifuanga lea lava e tapisa i pea, i le taungata. E mawhai ona e sau no mai. Ia, o te loa, o le ala na utu la ia na le lai, le aise nganga e la ngā se fina ngalo, ono le so mua. Mana tu foi au ora whanaina le tu i sau noanga lango le whatu a te tala le au afa fo ia le tu e ngai le malo. Ia mala tau fo i sau noanga e ngai mai tu langa e wha lau loa o la tau fina ngalo. Pei tai asiata. E te tau lava o na wha pula ma ta upu e ngai iai fina ngalo langa le wha fonga tangata. Nei tai se ina. Le upu lea e le whata ua ngā ruenga le malo lea batu. Ina ia feso soani ai le tau o soifuanga. O le siitia o le tau o soifuanga asiata pe on tātou loa. E le pu lea se tasi. It's a global issue, the inflation. Mo mea ume tupu o le mea tupu i New Zealand, tupu i Samoa, tupu i Umol Pacific. Ai sea, ono le tātou whalangolongo manga o me pu lea e atunu ese. A si i al sua u tau, al sua u atunu alapi, wa si i me umore lalanki. A wafo i me tātou te whaalangolango uma iai, wal tātou o tanga i aso. A si i ala o loa e awina mai fafo, le tātou te nauna wa e tau mamawhai. E si i fo i lai nei. Ona o loa, tātou te le o ngā o sia i Samoa. E fo i na o ale upuanga i tangasima, o le upua na il pusa moa. E le mawhai tātou pule ina tau o mea ia. Le ngā mea atunu ese. Pule lato le lato tau. Si i le tau e mai i le waa. Whawhena o mai ne le pusa moa. Whawhena o mai ne le tangasima. Whawhena o mai ne le suka. Whawhena o mai ne le masima. O loa ia. E le mi tātou o loa. O loa ngosi mai atunu i wafu. A le o tātou whaalangolango tele ie. Le la sa o tau mawhai atu au. O le ala ngā luenga le malo e tau na whai. Ave le feso soani i limo tangate. Tau tu whai titi ai. E le mawhai tātou puleina. Pau le mea mawhai tātou whai. O le tau whai titia. O le whai titia mo muala. Le wha solo tuai tātou watina e. Mata talo le tunu. Tō angai to tō tātou me ano. Tō angai whawhanga tātou me whawhanga. Tō angai pai tātou mea umai e wa watu. E fso ania, ia awane toi whalangolango telenis. I o loa ia au ina mai e tunu i whafu. E peo no ta ua ana le la, e le whain tātou whalangolango pea i le hono se furu. Fitu se furu container mo o lea mai i masina tai tasi tate ai ai. O lal me leu whain tanga lunga whato. Lau i tua mo sa mo e whawhanga e. Whawhanga ni au mo e se tolu se lau ono su ono tau mawhalau mo e yaso umo le tau sanga. Whawhanga ni au pua se lima se furu e tau mawhalau pua i vai e so uma. Whawhanga ni au povi se li se furu rua e tau mawhalau povi masi nau. O lala le fu o le mena, o le wha mama a venga lena, le vatu le malo, a fe le vatu ai. A le wa vatu tato polo keti milion. Pa waia pa pua pa moa pa povi, me whainga luenga, le wa vatu. E a vatu le neti. E a luai le tangata e whaiwhaiva ai awala e vele ia. Awala e vele upure. A matsuka. E ai. A vele ngeki nga ia whaiwhaiva a pele tangata le neti rei umale o langa nei ufai. A vele ngeki e awala e vele ia. Ia e peo tūlanga aina tau whai mai e leo. Ia isef so soani le malo. Ia lai mai tau male tunu. Langa ia ila tau e malo. Losi le tau whaa ma le whau tauta. Ia ila tau pe umana na o lola e atu le malo tu lau lau. E vatu le tupe le lima e whata wele me le ma le mea. Ale mata whai yoi le malo. O le vatu le mea ina i a umi so i fuanga o whaia pea. E au noa ma le ola whalango lango. Pera le mele u tato wo ne i ai. Mele tato whalango lango ai. Tupe mo mai fafo. O al tato graded. Wo o le piri le moli. Wo o la vai mea o tato whalango lango atu i nga tato a inga umo. Ro la lampapa o iatunu mamao. Por fatu langana la tau soifonga. Ia, elena na tia. O le fatu a lua tolu tau sanga o whainga malo.
E o mai te tonu, ua silu ngai le se furu wha, se furu 5% le maua lunga o le tau le soifo. A le tau mawhai a le whainga malo, ia leu pa umai lalo le fitu. O le wha solo mai a ilalo i na pa ui wha, ma rui fo ilalo. Hai o le mau wha vai le e le teimi nei, e alu pea e tau le tau a iatunu te tele, ma lepe tu lango suau ma mea, ai si ia la to loa, ia ma si ia tu em tato. O le wala la tau ngofia i mo tato, se tangi a tato i o tato lima. So anga e whaia tato me nei e au norma le toi o la wha lango i o loa lo au ina mai fafo. Ia ai pe o le teimi lava nei o la unga foi wa mata na la lata la vai vaa. Ia na sa waila le upu lea, wale ai se ngā luenga le malo o whaia. Tau nu mali whātua tua i le tua sa mo tasi mo mua release le 10 miliona mo pisinisi tu moti. Release le 5 miliona ia mo tangata whamai mo mai fafu. Male anoa noa i o wha ma avenga ma fsosan. Mea muni nei a siata. Ia lela si toki. Ia o whela e fua mai il mele. O tali na le malo. So sani atua il mele tātou te tula iai. Ai a malama le atu nuu i le tasi le miliona le i tu malo i le tausanga. 5 miliona le i tu malo i te tonu le 5,000. O le ala si wha ma avenga sili na taua e leo le mele. O ana fea Samoa na tua tuai se teutana inga ai mai se folo tūlanga o se folanga na tu ietna atu e le whainga malo. 5,000, 5 milion. Ia, e ui aina tele upu matala ele uma. Siale mena le mea le whainga malo. Ai la mai o le ala dilis le lua. Release le tol. E lo pe umal tausanga nei ulis fatasiale lua mal tol. Ia, tato wolo le tausanga muri malai tausanga so oi parat. Ai pe o tūlanga na. Ia, e tauan wha mamalama. E wha manino, tūlanga o lo iai, e ngai ngoinga le malo, e ala i tūlanga o lo tūlai mai pea. E mal tau si ta ingo le, soifuanga o le, lo tato i e nei. Lau whioka minista, po lau sunga le lau le mali e toa. Au te fia fesili atua i le fesili le nei. Ao e iai te tonu le HRPP. O oio se tasi o sui matua o le HRPP i paia inga o tuana i atu. Leanga o le alanga mai pea le HRPP. I ngei mea o le milion fa mai sasile inga kufa kupe sasile ina avatu pe o le mele te tau sau noai pe ia tangia mai e yeile mana o ngā e sile ile avatu o suka avaku ka ngā leisa o maa moe rather than o le avatu o vaenga ia lefa o ngā le poloketi. Aula ula fesili le taimi o e to tono le HRPP. Ai se anga le fai ai la le meranga. Ai se ana le tupu ai la le tufanga tupe lea po o se kufanga mea ai lea po o se kufanga le pe e tau tapisa mai ai la ana faifa pe na le miliona pe e tau sili atu. Ai se anga le kupu ai nga kaimi i taimi o le wo fa fesili tu nei wala sa e to tono na ye ni fa tala no anga le na taimi e ongo ye se taimi se tae au se aso e ongo ku fa inga i me alo fa pe ile mamaru lo kero le tunu em fa na fa so fina ngalo i vanga le ia o te loe tofu ale taimi ia mametu puai o na taimi uma sa fa solo le tau manga ile ia ma se si na ye se ma fa fa pe tu fa ni me la ile se me sa ma fa ye se fa pe se poloketi fa pe fa le ai pa tu fa ta ma i taimi o fa tsunami ma me fa la fa fose o por calamero le tato miliona ele se tu fa nga tupe o le atinga engo le tunu mali ele iai foi la ma se ma fa nga tasi na foi fa nga malo tu la yat se me fa pe nga sa pule uma malo le fa so ino tupe o iai foi tu la fono e lima te inai funding management le malo o le taimi mo nei asiata o le ngaluenga le ua fai e fono fa vai o ngaluenga ngal pare mi e markape neta le fai taimi nei a mai uma tupe fa so em tanga ngaluenga le malo fa so ma le tunu
e te sira fia le ngā luenga le ua whai e whono whawai. Piriona le tausanga, whaasoa e le tūmalo i le tūmalo. Ali. Whao ngā i ai le tō whāma le whao tautanga ai tūmalo mō le atinga enga o le tūmalo. Ai sea, langa o le tele o mana onga, e le iloa le malo. O tele o fina ngalo ma soani mana umia, e le o iloa atu le malo. Al taimine nei, ua manatu le whainga malo whiriwhiria. Siri lon tātou la la alo i lalo, e apo tangata umma, mo le atinga e na faune o le tātou atunu. E beona o vai atu 5 sutasi tu malo, 5 miliona a le tu malo le tausang ai le nofo inga. E lua afe 5 se laupolo keti i to tonu le 5 tausang. Pea mai ane. Rei tupu mo mua me le talafasoro pito le tunu. Au nei polo keti uma, oni polo keti ua fau fatasi ai mati na e fatasi le tunu. Ya, e sisira maila le wadi na e fai le upuna le tufa. Pa wale wingo le tufa na le faleanga. Ele o se si tufa pea e manatu ai, o le tufa leo se tufa ina ia pai se mele lei, e alan tufa le fia le lei tangata. Au tu atu le fia le lei, o le faleanga. Ale lava e mau i mai al whainga malo, mwhainga vavai. Sila le leitu malo te totasi, o le manuia, ma le successful, o le ploketi le nei. O nai o tau au e whaia iati na e leitu malo la vaia. Ai ala lana fia le tūlanga na me se kufa. O le puu na o le vaai le tangata, pawal me whaina o manaba. Ala mta whai oi al malo, sila mamao, ia toto le la au, hua mai, umale o langa nei o tau mafa. Ave le upenga. Si itai, umale o langa nei o tau mafa. Ia, whaitu langa o pā malafuman, ia, umale o langa nei, ufasoa. Ia, tue ngā mela leo le vatu tufa. Ia, 1 day millionaire. Ona umalo lea, tu lou lava. Tue tere, whatupu tere nai pēr, ma isi whawhita uli tatire mana o mia. Ai pe o tūlanga le nā, tā whaioi la vai e leo whatabale atu, mō le atina eina o le tunu. Malo whaavitai lau whionga i le minista ele toe umuni ofisiri. Pale mai lau whionga pe toe tasi pe toe lua ia ona ave lole iu tonu tā vaa le nivanga le whiawhi whaavitai lau. O te whiawhisili atu le vaenga lea. O ava noa o ngase au mai atunu i whafo e tonga fiti ai i lalo o porokalami ale malo po o mea lo whawha ale malo i vaenga i tutongi. O ai tonu tangata e entai toi mea nei. Wha mole lau whionga le minista. Au tei loa o lei le minista o se fumarorina au peian ufa iatu. O nai au whaafisilia na tāpena mo o te tai o le malo ia po o tau whionga fo e fisiringia. O ai tonu e entai toi vaenga nei. O lea mai tau atu. E ifa ea nisi o loo tusi mai na nisi o ainga o paanga le porokalame ia matulanga whapea. E pi whaasea mai. O lea vatua la tau talosanga ai sau e kukuli la kou e o nga ingia. E whai ei tau tonga. A lea lava e le toi nama le laina o lea wa i mai lava a le ngata o sui o le malo o whaipule o mingiska o le tuangai o CEO o ai uma pini tangata a le pei au o i tangata lautele. I ona ave le nga inkia ma ave o ya tunu ufo i e pe ona e whai le tala i le ngā whatia le tātou whai ngā malo o ia tūlanga le tutonginga o fō mai ni usila ma usitaria. E ma whai ana mai sina usau noanga ma sina vala o le vaenga lea wha mole lo whionga minista. Tātou porokalame o le awina atu o ngase i whafu. Ua matuafa tupula ia asiata. O le tasi nei tu petele alu o le tātou malo di taimire nei. O tātou ngase i awina atu i le malo New Zealand. O lo sa iri fofo le tātou mtanga luenga o se fo malo loina. I fiti ma intia. O le whiriwhiri ina o me ave i ngase. E le whiriwhiri e le pare mia marka peneta. E whiriwhiri mai lava e soifo malo loina. O ier ko miti whapitoa. Ma fo mai whapitoa. La tau te vai ina mai tūlanga ia. E le whapea e whai atu al kapeneta ma le pare mia le tonu. Ia ave o i ngā whea le ai.
Pau ale pepa e o atu ilumo le cabinet. O le approval le cabinet. O le tangata le la avi fea po lan mafuanga, la le taue ave ai, fe fai ai. A le fili ina, o le mamoli ina po fele tunu. Ia ele o la ia le mtafa yo ina le cabinet. A ia le tūlanga le leile o mai. O le whamautu ina o le tātou so tanga maisi atunu fau. O te lola e se teimi sa unoa le minista. E tātou tamwhai a fiti le lata mai. Tutuila le tele na ave iai ono tātou nuu mainga. New Zealand, ele se mea fau New Zealand, a ua whai tau miliona. O le vai fofora le tau sairi asiat. O le sa ili tūlanga e fō ali mele le to tele o e ngase le tunu. E fau e whaafonga mai. Tau tia wha au popoina o le no fōa wha matoto. Ia, mama tau tia ai le tele o wha mai le pisi, ka nesa, ia, ma le tele ma le anoa noa e wha mai oti. O le whea ngai matatou teimine nei. Ai, mo le wha pisiri nei me ane wha apea ua wha bitoa, ia se atu nuu moni tangata. O tele ai atu a siata. O lo ngafwa pea le fionga i le paululunga o le tanga luenga suifu maloloina. Ma le komiti wha pito, la tau nae, la tau te whaial tūlanga o le filifilina o me ave e iwe o ngase o le tātou atunu. Ma lo whaavitai o le ala umanino o te lo fo o le ae whaafonga mai ia nei tangata o le tātou atunu u sa meli mai. Ia ua ui mai i e tau fofonga antuai o lantou whanonga. Ioe, ia o tangata fo ia matua tutu malango langoina le whainga malo matulanga fo i o lo iai. Ia e peo le lantou le vainga fo i lele wo maina i ainga wo nga inkia matulanga fa pena. Ia, ai lea whaina. Le ua tali le fionga le minista. Ia, wa manino fo ila au whala i lea vaenga. Ia matulanga o le whai unga tūtasi lea se komiti whapitoa lava le soifua malo loina. Ia, awa fo i ia le tūlanga i ngase au ina mai e turu i fafo. O le wai ele tātou CEO fo o le Export Authority. Ia, i tūlanga fo i o tātou o unanga tu ina tu i fafo ma le tātou export lau fionga le minista. Ia, o le ase tilo, ia i whaanga yo inga o tūlanga ia, ma le taimi o le a tāta mai ia tūlanga o whaanga yo inga o tiute, ma whaiva fo i o le tātou Export Authority, whamule mole. I whaftai. O le vai aso len te nei na whiriwhiri alo i aise tasi o le tama whanau fo e le tunu o le vananga lua i nei. I a pouli. I a whaulalo. O se tasi fo i walewa na o la o ina. E ilo na qualification is a doctor. Yo, tangata walava lo na silifia i tulanga umalava ngai ngoinga i le tulanga o tau o le ele mo na suenga. Ia maulo iai fo ila na matawhai o i tūlanga o lewa na penga rong whatasi ma le tātou FAO. Ia umanu malola le tātou CEO fo. Si ata o lewa tātara noa le matawhai o i le nei. Ali. Ma o ie mawhai iai o na lau atu fua whaele leanga mo o tau ia tunu i mau. Ali. E sa o whataritari lava e tau nu mai le fionga i le ri pule o le la piki le whainga luenga e male awala loa e ngā whatau di mai nai le vatunga o tato o loa i Amerika, New Zealand, ma Australia, ma Amerika Samoa, ma wai. Ia, ma le tūlanga na e matua tatau ai, tala whenga i eto e whatu ino le nei a whalapo ptonga whau le malo. Langa watia ia nai te exporta e o lato. Ia e o atu. E wheto ai ma le mefa. New Zealand ma Australia. Ia o tangata fo i o isi atunu ula whainga tāme ia uni whainga o fia tatou. O le iaila al matafa i oi ma le tangata e avea meia. Ia o le to e su e aise si e to e sau sa ilia ntu langa o le ala fua. O le kilia o le awala. Ia al mele sa i tatou. Ia e o maina i tatou exporta numi numia ma o mia solo i teleo. Rocketib. Red tapes. Whainga wha vai. A maa loe poloka ila wina atu tatou loa. Ia antanga ruenga le. E le ngata ina sue makeki.
su e kupe so soangi lau exporter. Ia ma whawhaingo fia tūlanga o tō o lātou, ie commercial farmers, sa palai e tātou. Wa tasi a lea tūlanga seeding whaingta, ia o le sustainable, o le wha aua wina, o le sa palai o tātou me tō. Mai o te tāwhia si ata ele i umal tau sanga le nei, ia wa te ele tātou wa. Whātulanga ai le awina atu o tātou o loi whafo, ia na e si sila lo lea e whai a lau whaalifu ufi, palai mao. Ia po sau whaalifu puou, po se urusina, tali ele sua. La ferele ia tu mei valele, wa le wa matan fata ita ia tu le fionga asa la, e ma le fionga atu le fo tasi mak. Ale wa si sila ye. O le talo na whawhaid vai aso lea, wa tau mawhaid vai aso nei. Wa umala aso ia tai wha vai aso o malu e lue akul container le ba. Air freight, freshness, tūlanga le matua atu toa, e se al tau talo na whalue atu le va al wha vai aso. E se tau talo na al whai tū lau tau nu ia auto. O nai tāpena ngā umana siata. O lo fuafua ina ia maua e le paia ma le malu o Samoa uma. O lo alala le lalo langi ato. Ia, nai fuafa e le lang. A lea una i atu. Mau ma le to vai. Ia, mau ma le nofo. Ia, pati ma le po. Ia, msauni o la. Ngā osi fol tātou tau folo i napa o fol teimi la o tuai tātou o lo nei. O se te mana ia. Ia, o le fisiri muli muli. O lau whai ngā malanga mo tele sala whai le nā weekend mo le whai ungo le veiaso o no le toe whaua wina fo i o rua i sere selenga ma tango fiali le vai ngā kua ri vai singa ngori ma skaili fo i a kampai ki o le mo kua ri i sisi fo. Ia, e tau warunga mai aile nei vai ngā le tāwhata tanoa ngai toe vai inga fo ia mai se o le whao ngā ina ma le sasangi a le tātou watunu o le ngalua ina o le nganga wina o le vau ma le whae ina o le taia mai se o tūlanga i mea tau lima mo la tau to mai whaali na ufionga. No tango le ta mu siri na umi. O le ruai se serenga ma kwa ma ku kusa le markam. Ei. Wa sira. Wa sira ia ia siata i le meolo nofo ma le aingo ma vaenga. Ei. E matautia le tamau aingo le ele o le tato nu i papa sa taua. Mali. Yo e matautia. Mai langona le ngang whaftai o le lango le tu malo. E le tele le vainga le lei. Paua le me i taua. Na umma ui container la turo. Ei. Mena le sa ili nei. Awane iai le musuala au whaifatoanga. Awane iai mo le whatali. Umi o rovo le tatou na tula siata. Fifia pupu. Ya mai le manao ni mea umi. Palasi mai palasi atu. Ei. Ia mal mela valea e loloa ua mawal tupe, e mawal tupe. I rea te tau whatalia, e nana filosofia ele. Tau alpusa talo, mal tau alpusa whai, mal tau alpusa ufi, koko, ava. E ma se mea toi poloka. Ia maule nganga whaaftai le na, e vatu al whaaftai le, e lunga foi mal whaafasa taua. Malo le tu malo, ta paau e maise le fionga li whaipuli. Ia wal whaipuli a siri ai whaifakoanga umu. A kau se mings ka siringa ke kele anga whakoanga. Dr. Wallace. Yo, e hai alanga lori vai aso umma. E mea nga popo manga mea, e ke rol me mali. O lona whaletua. Ia, iyo. Maka kia le whaletua le fionga li whaipuli. Sa o le leile sa uranga. Sa fama lady. Yo, e. E le se tangata fole nofo e kukua i ruma o ngā koko ma. Ako koko maka ma popo ma koko malu. Yo, e. Ia le vai ngalau tele le na, mai o lo fori le vai aso nei ia le vai maunga wha o whale alili momua o le fionga fwoi atua tangaloa ia malana fo i open market mo ana tangata na awina atu ia tunu mamao mo ngaluenga wha vai teimi ia mai se fo i le whale ana numer tolu. O lo o whaatali mai fo i tūlanga o le lato fo i ruai se seren. Ma o lo wha solo pea tūlanga le wawha whenga iai. Ma mea umanei asiata. Ali. O lo wha tasi pea ma le tau pulenga o le unga inga la vole. Tato miliona tā la. Leanga le mea le lei o lo fesili atu.
Wani au mea na maua mai o mea uma nei. O mea na maua mai matou tufanga me whainga luenga sa whai. Mali. Yo le tūlanga siri na o le fuala na le ta te tara noa te mine asiat. Ratso soani man ta whai o le malo na whai. Ia lea. E lai fua mai ai al tūlanga o le tele o fua whai le leanga fua mai. O le so foi na saini alo i ai le matou foi miliona lona lua. E so e mawai le matou se lau ono suwafe ma le matou fa se lau suwafe. O matou nga ngai whamaunga nu mela tolu o ala tawa si sifo o aleipata i tūpai lunga lalo ia masanganga lua ia ma whala time samtau eo ia in whalonga tāl whai pute ala lava e saini ala na ala saini lava lana eo mela na tal tangata e ote ai poto e to mumu mawhai a e poto e soifua maola ala bebe si ale si auri ala saini ale seringa ale mwanga bol nga tolonga tae e na ma saini whaatasi la na nek e mawel mata i 2 miliona leo whasok e malwha mo e tauna o atur whae ungal tau sanga ne wa saini miliona tolu miliona lon top ya a tau pule lole i lesi tau sanga fo ia springi e fo pe pa lua fo ia kau sanga le la sa ia ona tini la io foi nga il tau sanga mut ali ia si tala tu na a fa fonga mai fo i tu malo ma tapo inga mau i sa mone ia fa ftai anga i fo tato fono fa vai i fo mau to lisi me o to fina ngalo e ia le tato poloketi wa mat pa ia foi mal mambalo o tato i tu malo u malava o lo lala i tu moane ia na o to si de fiel tato no fonga tu tonu nei a mai uma auto lisi o me to te fina ngalo iai pa ia tato fatau ia na rua le tangata ia tau pule me a whainga luenga ma me umo fina ngalo iai a wale atina ena mai wha wau petu langa na tato piri a ono universite ia le umo o mai a solongo le fatua umal tato wharkomiti i le tui o le tato kapaka tato mori o umana wha tail sumal tato whale aunga ia opo ia di ia le tua ma lo fa solo pea tato ngalwenga ia malfa mo ia vave na umana ta penal tato poloketi miliona ia siata fa tai mo taimi ia te lowa nga ta fsiri ne yaso fa tai fo i lo tulturi lo mai o tel ton lava ele o mapu lava le ngalwenga lo fa tino fa ia si vesi sa monei tam fai pe fatulanga taimi maso e tala fenga ia i tiute fal malo ia mai se fo tulanga o tato polkalame ina ia mo pele no fa pe tate pero ia i mtrafsir fai ina ia tali langona mafina ngalo le tunu mai se fo mtrafa yo i lauto fo pito la au wale si fasala lau walo fo ia manino a ia o tofi mari fo fina ngalo mali a pese i ono le tato polkalame o se tasio polkalame ta ua e maua sao sanga tonu ia mtofi mari ai fina ngalo tonu la volo ia fo inisio fa fita uri mamata upo tau fai foi ma lunga amala lo isio tato watunu ia au le lava e maua to tai o lo ia au foi o leo tu lango nisio taupu ia tato talo ile tu ia mau perfile mu sio tato watunu ia manuia tato por kalame le fiafi manuia foi le tapo inga mau ma le fa fonga mai sa mo ta fa fio le lalolangi mai se mamalu falta le lei ia tenane pa io sam fa nga fa le tunu so i fuala o lei siata mai se tato por kalame pa wa wina pela uto mta fa yo ma le vana wina wale longo puili inga o se tato tunu yo na vainga ses ai manuia le fiafi tate felo i pepa e ni sipsiri e te fiapsiri mai ai e no tam fai la vale te yatu ai ngata mana o ngale tunu o lo nga yatu malenga fa lolo manuia le fiafi alo fa tai
alo fatu fo i whaafteitele lo tā vandoa ma le taimi fo upangandoa ua whaalaulau mai mo le tātou purukalame ia o mātou fo i te talo ma wale lo tele whapnuia le tua le whainga māloma sio tātou tunu ai toi tala no fo i se isi lau whaasoi fo ina. Pei fua lava, manuele fiaf. Alo whaaftei. Ia, o le umai ana maa whaatatara noanga ma le sunga le lau le mali dole fionga i le ministau whatoanga. Wa whainga whaiva ia matulanga whapena i te tono o le tātou waturu o le teite i whono foi. O le whaatua tua i le tua sa mo watasi. Manino ale mata o le vai, ia pe a whisiri sa o lava mala asia la ure fo. Tato atu le tātou malolonga. Foi mai. Ia, tātou wafea na inisio vaenga le maa whaatatara noanga. Ele nei vanga o le fiafi. Ia, mai se fo inisio tātou whaasoa. Ia, mo le tātou program ele nei vanga o le fiafi. I've done my bowel any tests, son. I'm proud of you, Dad. Oh, good on you, Uncle. Easy, isn't it, dear? I'll post it for you right now. Take another, son. Let's go! Solly, hurry up! Stop mucking around, just send it. Game's on. Family, make bowel screening happen. Tupe whapaponi Samoa, mana tualoa le Pacific Easy. Olo whawau pere tātu whapatoa nao le 5 tala te tongi mo tupe whapamoli pe ae whaunga ina le Pacific Easy mobile app. Olo avano fo le direct transfer te posi sa wailo tupe le tātu account ma whaatino la foino tupe whapamoli lungo le telefoni ai ngā whapitoa. I oe whaasauni loro teimi mau tupe o taunga tale pensini ai whaunga le tātu Pacific Easy app po le direct transfer mo tupe whapamoli. Olo avano fo o tātu ofisa i o Tara o Tahu Huma Mangele o tātou la silia ma le fitu se furu fa sopori ai New Zealand. Mo disa famtalanga wala aule o Barcelau o tasiono ono po numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu fa po le lua fitu ono fitu iwa barfa Pacific Easy o la ba anga mo tupe fa mo boli Samoa.
Te alai titi lava le tu lai ono. Toru biru te le tu lai ono le te bia batou di usira dei. Toi tari mai o le tautaya e mai malolonga masani. A wane ngalo le tātou whaalinga lea a pisi di Samoa. O umalava i nāre mota Samoa i le aso tōna i nei. Au ki lani a Samoa Business Expose. A wane ngalo le tātou expose lea. Po o le tātou marketi lea. Ia pese flea market. Ai mo tātou business owner Samoa. Umalava ua resi talaina. Ia fio atu matala tu au ile aso le a fai ai te tatu fatonga so se tu inga o loa le ngata i leo le ai fo i tatu services mo ngā luenga so e no sau ngā luenga o ino lau ave fo ile le pose lai sengi ave ka vale lai sengi skula ki so engo o sosoninga tau i fale ia o fatonga papa ki o le ai fo ila le tatu store le tatu wa onga le lupe fo i va ese ile fo ia so ia ole te tala le avanoa i tātou brestala ai fo ia mese la vole pa ia o Samoa o whanau ia mese fo so se tasi e fia o ina i le tūlanga o le nganu le ngana i oe ia mese fo i o matafa i oi tūlanga malava whapena i le wha Samoa ia mese fo senga whamatai vasenga au manga maualuma sula ino le tonga ta ino le tonga ia ta ino sua tūlanga whapena folfola ava folfola sua ia ole mamanuino se tautalanga mamanuino se launga si I maliu tulaga uma fapena ia ole aso tona ineila e te suma tala au tuai maliva le tai au nga I le tau le lua le uli uma loa whaakau I masau papakiu ia el fundraising for el tatou lupe foi vau ese ia manisi lava o falainga ese ole ai foi le aso io fai el tatou papakiu ia nisi fo falainga tau mafavela tau mafamata falau aina mainga uma fapena mua la e a fea ku ye kere ia luisi fuli ma ke kid kayau mi oi ya ole ai ile mamalu lo telo le juru fai ile aso to na nei aso lua se fulu male lua I ole mota Samoa I mangele to e fatalo fatu inisi o to mo mana vanga luenga lo ilungo le ala le di taimi oi to e famanu ya tu la soifu se uso ya mau ya mau hunt ya o ke le lunga ai pi wa ai sau pizza ke mi ngai ngale chotis pizza ia maleto amasi o fritua ia maleto falo e famili atule por kala mele tauta ia wa kuainga e ka ua mai ama ua masila io batuaina e fa ilo mai na po se manu e le liu o ai matua fa ka levelele ia o ilungo tatu por kala mele po ia ai fa tai le tua fa tai foi ia ile tautua ia mamaru lo tele o le tunu ia le so foi lan ngia ngale le ya fans fo ia le tauta ia manisi fo ia le vanga le fale o ka malo ai mai sea au ne ngalo na e alu e koleki mai lau ke kusi o ile sa o ai nga sauru po o ia lupe matasila pout wa tauna e alu te moi se po se tasi io e kere moi lai se poku ai kaunga e moi rumo ofisa amore mole sila e fa fonga mai copy do you copy do you read ya mai awange I fai se poku o le rile ai vi fo room sitting room fo ile le fa pauronga fo I room o le office kui fo mangianga momi se ruainga ya na fa ta oto ya la ia le inati ia ma tauta ia wa lava le na treat mo le uso ai avel fa tua mata maiti e vai le se poku e momo e le ia lantou ia atalo fa tua ile vanga ia manisi la fo yo fa ni to was so fu le yaso fa manu ya to be se fo el to fine ya le va po le va wa tua ma ana ia manu ia le to ngolo no se fu to sang tato felo ai se aso io atalo fa tu I nisiwa maua por kalame olo o mafuta mai America Samoa io malo la vale ona sai malo le fa to doa mana ia nei vaenga sau no ile fionga minister pe a fa pe la mautu le tato fainga pa anga fainga fenga ma America Samoa mana tu mai foi o me wa leva me ia tu langa la vai sa mau popo la va tato maftanga ma America Samoa ia so kuanga ia peita ia o walu pe wo tau fa le fia mai America Samoa ka ko fainga malonga kuanga ia no to be honest mana tu ile terminado wa
fai fo fai fo ko ingo stui ia pe mika e ola vai ngai o mai o a pe mika ka ko a pe mika fo ile o mai na lu fo ipe o tau fai se o ka ma sai le fai ma fai se la modia ka ko fai nga malo e ma se o tato uso ele o se tama ele o se futu ta fea America Samoa o le tama lava tutula ma tutula o le uso lava ya Samoa i sifo kai me fo ka ko fai ngo Samoa sifo ia ai whawhetai la. O lea la ua toe au whanga mai to tonu, ma toe su i le leiku lou ia le tātou i e lea na tau wala lua mai whapea. Ua whaiwhai ama whawhainga ka i Amerika Samoa ka kounga waku. Ia talu mai e sa wale upu wha Samoa fo ile le e a uru ta whenga ai sere fukia vai singangu. O te mana tu la so no mata i le sau nuanga na ua lewa. Au tu la ia se tātou HRPP sa iai. Ia na whaiwhai fo i makuare fia ia stui. Kia reiro e por kai meo kau e se por kai meo kongiola. Tu loua. E nā fuai lona oso mea ngar ko inga. E le whea ngai vingi mka panga. E le whea ngai pare mia a Samoa. Ko se whea ngai kongua ia tof pare mia a Samoa. Ma le presidente ya Amerika. E le whea ngai masko vanga. Ia. Tate mana tuale nā mea. Ia. E nā fo i la taimi e lota ma fau fo i le whape pui ka fiolai. Ia, e walu la. E le whaia mai la Amerika ka koa kukuila. E whai mai a kukuila. Ia, o nā ruaru lea, ia la tau e whaalele ma, i la tau lunga e whaki ngā e le whinga ngalo Amerika Samoa. Ia, ai se fukia a koa i makako ngei leo aku. Wa amatana whaawhainga tā mai ei mā tātou pe mita ma tātou si. Si, awi ngō ka kou ka mai ngā whai kukuila wai. O aso nā ta tere whaalongo nei me o visa wha mai. A mai ro waka se whai mai sou si. O si, ai whai por si ei. Mo ka kau nei roa, mo kau ngaro. Vai le mamau nao nā teimi. Nao le ave a whai mai lau si, ai, ia, pe or si, ai. Por CSI, ia, CSI Miami. Ia e ui o lea, whaaftai le, taita inga fo ia le, whainga malo wa iei nei le fionga le, tamai tai pā le mia malana whainga malo. Le ua toe la langa le lei, le tātou, nofo le lei langa i le se mea fau, pēa no whatu, o le mea ua lewa, o kukui la, there you go, CI. O le CI, ang o kukui la ia ua lewa na la uma iei tātou ta vale, o aso fo ia. O le au le lei o ka avale Amerika. Sava ai e kukongo o Samoa. Yes. O le au le lei. O le CIA. O le CU. Ia, le fui la kau mongo mai a ia masi au CU lea ke whape mai CU a po. Mai, o kau rira kufo ia iau. E whaka ngā whai mai a lau CU. A ngai misi e male leita. CU leita. A talo whatu ia i se uso le tō whawhiso lai. Raymond masiona ainga i la lo i Wellington le lau mua. Whape fo i la ia lau lua lome. Nei nisi fo i o le mātou fo i se a mātou maftanga. Ia, a whape toi malanga mai whawhitai mō pāua e au mai. O kou ia malanga mai la lo lau mua. Ki ngā rinko vai mea li o le whasikele a urunga ngei peki ngā ngei ka alonga e mato au kilani. Ai ato mai nei e ngā mea kou pāua e rea masi se whairo mai au. Ioi, e tu te wha ata la funga e pitu te ola ai uu. E se ala ia whawhetai ai ioi. Pera lau kama o whesolai. Re ai ngā sau wa mua masu e mai ia. Whapena fuila le tō whalau rua lome ma se on. E me se fo ise o anti ia le fionga tuyoti o kongi ioi. E mai mau ala peang whape o mingi me o pāua i roka whale. E le o iai ngisi i roka whale a. A o le tele o taimi o mai nei me o pāua. Wa au vai le pāua, pio le aulo. Ia. Ai a ho o mai ngai roka whale. E o mea lai sa whai ai a pai o la kakere ka ua kua ngona wanga. Ale mea langa, e le o tō vai me o lea i oi. E sa o ele siko inga mā kounga. Mai koke vai mea re whasire ngu ua kou moea. Ole na, ole CI. Ai ua mafua na ufa yatu le tala lea. Whawhitaia i le saunoanga whalau i tele le whiongara minister o whatoanga.
O le tele o fuafuanga le lei, fuafuanga manino, ma fuafuanga mama, mo le alualu iluma o le tātou watunu, pof, tutuila, po Amerika Samoa, me se foi o podu. Sari o Samoa e sifo o podu ma savai. Pe a ta o totonu I lango tonu nei fuafuanga le lei. Iyo. Ia, o le sila vaenga. O le ua matua manino fa marurufo I lau fafonga, me la le tatifetuai. O auia, o le vanga o fia fasili le mata upu le langa sa sau noa le fionga tamaita I pale mia. Sa sau noa manino, o le lato e amata tato press conference. Ia. La le na la yo no look forward. Lenga ua makua kele le isu. A e sila ngai Samoa. Oka le whawhika auri. Le whawhita auri le tupu mai le motele sa la whaisi o mātou motu foi. Ai mai se e fio anga nei wa mai solo runga. Le sa ili atu sa ufiso ta inga. E fo inga yo kei mo ukau a inga. O le i o so tanga I fio anga nei o sa mata. Mawhanga whau. E peitaila, o lea lava ele I vave avatua lava se tala I lunga o le prokalame. Leanga o lea lava peia se I maua mai sina fiso ta inga. Iyo, mana tuofo o tātou. A le fiso ka I mai lava. Ia, na oni va inga lau te leala. A maua la se fiso ta inga. Ia, ma se avanoa fai se whaata tala noanga. Ia, I sui fo I o fio anga. Ia, e tau sila fo I la ia le. E mua vatu se tala I lunga o tātou prokalame. Ia, e o tio neo. Ele I maua lava sa ufiso ta inga. Tau mawhai atu fo I ia, ai mese lu tātou ofisa I Samoa. Ia, a tonu se I tau tainga mali vaenga fo. Ai, o le mafuanga le na laina o fia fesili. Se I whamangingo mai ia saunga wa tau fo I masine I mingiska. O le aso fina ngaro Samoa. O te whai atu wa tau fo I male nei minista o whaato anga. E tau tali mai leo atu o le media. Le langa o ka kou ia kau ki o sa oa. Iyo e. Ia ai whaafitai fo. Awa pe no fesiling ia. O le masangi a sa iai a le avangoa ia se la fionga fo I tamaitai pale mia ia. O le sui pale mia. Ia a le avangoa sui pale mia o te leo taimi ia neno tawai tu fo ilis taimi o laua pe ye sui pale mia mai ia pai mala fai pe ye e ave e dedicate iai le tūlanga o le leadership fo ile le whaapale mia e look after ile atunu. A o malanga e se mai ia le fionga tamaitai pale mia. Ia peitai. Ia wale ia masenga mea e o mea le taimi le nei. Ia lalala na laina fia fesiring ia. Ia po le a se vaenga I le tūlanga. Ia e whaafitai o leu whaamanino au o whala. Ia e le vai de kui. O le a koe whaau au pere kui. Ma kui. E na ia maua se lao. Ia e wha fesiringi aina inisi o nei mau mata upu. Ai o vaenga whaalau I tele na. Mare laualunga fo I le rea fiafi le saunoanga le fionga le minister. O le kau o le soifuanga. Ma le whaonga inga o le porokeki walanga e kongeki mea ia. E kongeki le lei ma a inga pe whaaipoipo mea ia. Tau o le soifuanga. Ai mese la o le poroketi o le miliona. Ai a o tato iai I le tau o le soifuanga. O lea ia inga ingisi o ukau a inga. O le fai malanga mai maka whawhau mai ngengi usila. E le tau mate o I la tau fo I nei sa la tau whaapea ifo. Ua kaunga ka le o langa I Samoa. Pei ka I o le ua kaunga umai ingei o le ua masinga o mātou. Ioe. Mafuta matulanga whaapea na ma whea sia. O lea la ua la kou kofo le mea kongo e ka o le kaunga ara soifuanga. Le I kongo ngi usila ngei. Ioe. E te agree la utala lea. Mātou aia I ne usila, ta ilo iai au se talia ma Amerika manisio atunu o le lalulangi. A o mākou ai ngi usila ngei. Ia ka ilo iai se siaia ai o lae, iyo e lae ki ngangka un kaso fuanga ai musua admit langa lae ke leanga ia kupi. O mātou I ne usila, matua tau taha. O le ala lea le tatau whai atua ia tatou ia I Samoa. Ia ai ona e pei e moni e le saunoanga a le fionga le minista o whaatoanga. E pei ala laka lo le vai va ai o whainga pāroka. Ia onga pei onga koe a mai lo le lunga o karangoanga whapengei. But in reality, ele ai ali ele nga o Samoa le kaunga e makua siria kuru kaunga o ingei ai. Mor sila fia na yu tatou a inga I Samoa. O le se lauka la le sa yaso ia sa pei sa whail whakau o vai yaso.
O le se lau tā la le nā. O le breakfast le nā ia mātou New Zealand. E le o toe o se whaatau o se aso se lau kā la. Yes. $100 New Zealand dollars is no longer a food for the day. It's a breakfast. Yes. A e mana o food for the whole day. Yet then you are looking at 250 or 300. Yes. O kere o kalangoa kua uia i ainga kai kua kasi o leu te taungo e vatule, o leu te vatule ratio fo ilele. O leu te vatule ratio fo ilele tu ai anga koe nga ainga fo ilele tu lo e to a wha to a lima tangata ie iai. Ia, ngā o le susu a ka sengi fua moa, mangi falawa, maku iei marepaka, aru le selau kala. Ioi. Paua ngā wau me or kai au. Ioi. Lua u fangu susu, tu lo. Ioi, ka sengi fua moa le wai le koe lava ses fulu lua ka sengi fua moa fo le lufuru fa por fa valu. Fa upopo ai mafalawa, pe fa, pe lima wananga o leia o ka kole ainga lu fa koe ko fa ko lima ko ongu. Ioi. Ia, male ngao e fala iai. Ioi. Se lau ka langa, gone. Se le la tau wano te tango e tau whaia tu malea o ngā whapene. Alanga e tā ua, mōro tātou watunu. Auange i whaase ea, ma whaase se inga ka kou ingi mangaku, money tactics, fo ile le whao ngā, e ngei me o ka ngaka porkiki, I'm talking generally. Auange i whaase se inga ka kou, ma kai whaahi a mā kau wai rea kungo uma whapea mai. Polonga, wa kaunka, le hai. Whaamore mō le se o ka kua kungo i Samoa. Atou whetangisi mau tou no i mai mau tou tarosanga mengi kupe avak. A whaifo ila e sa i aku ngisi o ainga. Leu te tara no, I'm speaking on behalf of everybody. A whaapea wale o koe maua me fo ile sa e karosanga mai se lengi ngā ngā whaapea. Okay, no worries. Yeah, le sena kai au. Ai a whaapea ua e ngongoi mai, mai aisi mai. Ai ua kausi isi ile lima or kama por ki ngā. Po o lau kama, por ko orua o lau kama. Ma kau whapea mai ia, ko kisi da fia o kou, ia ore mea fo ile iai o iai me. Te ilo lau tala. Ele o orengia o tau. Ele o orengia o tau e tangata nei, ele o pepelo aku. Yes. Ma kua sa o lelei. Kua sa o lelei ia. Ia. Wa tau ngtāra soi fuanga. Ma koua ia ngengi usila. O le tau o le rentile iai, tolu potu moe, fitu se lau, ile varu se lau. Tolu potu moe le ia, fitu se lau, ile varu se lau. Ele o yaingi mako kokongi fo ie, le la ua ukango e karakarango aku. Ele o yaingi ko inga kokongi fo ie, ka ilua afe, ka ikoru afe le vaiaso. O tau mo mai. Yes, a maua le afe, yes, kokongi nga, e maua le afe le vaiaso. E maua le afe le vaiaso, le la ukango e pakeki aku yaki, o erko inga kokongi lea, totongi te lena, maybe afe rua se lau le vaiaso. In average, ai manatua mai fo ila autou. A ka ko wolo ala ile mene me mau er kanga ka le vaiaso po ngā ruenga fo ilele o le varu se lau le vaiaso. A e fua mai lai o ele varu se lau le vaiaso, a o leke ngofo ele rua poku moe le fale, e lima se lau pe ono se lau lona tau le vaiaso. Let's say ongo se lau le vaiaso. Lua poku moe, yes, i sea faukirangi. A faila o lau kupe maua mai na o le varu se lau le vaiaso. Pe a uma nga kipi le tax, wa a uma kipi le tax mo ele o se varu se lau. Alu ese le kau o lo fale, ia la koe whapa ua mai lalo i se fale, ia koe kiki a unrealistic, ala koe mai ala ilalo lima se lau whakikainga. A pa u, a tutongi leo lo fale lima se lau, ngare koru se lau le mele la whai lau fuafuanga o le vaiaso. Alu le ka ilima se furu le pili o le power, pili o le paipa, pili o le wifi. Wa e koru a pili au kunga, paipa, o le erekise, o le vai, ia ma le inkangeki po le wifi. Alu ai se lau lima se furu. Man koe koru se lau le mele, ia pe wha alu e fo ila se lau, te toi mai le lua se lau. Kokongia e lau se furu wai. Wala ngau leu wa e uia kong wha mo e se furu wai, wa e kangoave e se ngai me wa o meu pe wa o komeki fo ile, wa o komeki le haru ese. Automatic payments, but direct debit payments. A leave you with 200.
e fai e au fofuanga. Ave e sele o lau se lau kala pe fa pe kongi a ko ala suru ai wale nga fero ko kongi ya le nga wa ngofo fai mele varu se lau o lau net pay o ya re ke kongi a ko ala suru e ka no lave se mele varu se furu to toile se lau ru se furu to fa na we o nga uma ah to fa na we o nga uma fai lancha tamaiti uku mar pensing yor ka vale e ti en le ka ko ri kai kai Samoai or ku ai nga pa ke ki nga le mau ngai ai nga ye ngai pe fa pe e ke vili mai ai ka fa le ka dia kur kama mar ke nge po le nga li mar fa nga e kai mi makua fufusi ai al pa ke ki maybe e tau te se e tia mai ona o matou tutongi e ka ua koe ka ia fe lima se lau vai asu ka ia fe rua se lau afe koru afe fa afe lima afe ongo Rua afe. Maybe ko ke se kia mai ko inga. Be alo ko kongi fi afe. Se vangala la ngofo kulo. La ngofo ko inga kalavengi fo ilele. Pe se vanga fo ila la fi omi ya ile unungari i ko kongo se poku se kasi. Ko inga melanga nga kausa o ile ko inga mafau fauna. Wa mafuono utango e tala tule vaenga lea. Ina ia fa manino ai. Leanga e ese ale fe ei mai kulou, mar fe ei mai au porkiki, e ese ale launga mai au porkiki, mar fa mai malea. Angai you are living a luxurious life. O ngai ma ngai e o kou olanga. Kele a kou kupi, kou ka whiri saungoa. A mai o kou ingengi usila ma auskaria la kalaka yo kou a inga i kou medical treatment. Ma mea uma fa penga. O ngai kou ke ka alo mai kele o kou kupi. Ioi. Ai ko ke ka alo mai fa pe ngari ke leo. Lela na pi fa ngofi a to sa no ai ka nga wasi. Ko ke manga nga fa ka. O so ifuanga ya mato. Matua tonga ta. Ai le o se mea o controlling fo e fiu e fa ko vele national ya. Na palota uma le awata mai palota uma le ke le fa pisingisi le ka wilo. Fe ka fo iso le leipa o manga e sui e o le national. Ona ina ia o mai e kau suile me o ngā pāki ai ka mau ainga. O le ale tūlanga le iei. Le o mato to e tū matalo. Leipa. Ai le se me out of control na mea. E ia me mawhainga. So swangi ei whainga malo. E ei fo i mea. A le maua lava i roa kungu. E feo loro langi usila. E whaile la ko masima. E whaile la ko usuka. E whaile la ko whalao maka. E whaile la ko kangarisa. E whaile la ko kangasima. O le ese ngā se kaku wa mio. O le ese ngā se kaku wa mio. Leanga o ngengi usila. E kalangoa ka unga kāro soifuanga. Alanga o lai ei mea lai whai ingei. A ora mea la leo le pisa mai o tātou tulo wa leo le te whatu ele o tangata lau telefo. Ai a whape fo e whafonga mai o e kanga ka le whai ngaruenga o e le tangata na o wha moe la fola fokupe aku mako ia kungu i whafo. Ai na o lo pai e tele fialu nga o lo usu e ingu ava ma e kope solo fua ma e whai kala fua i le meolo i ele whai ngā malo. Ioi, wa ori si kanga kai whapenga. E solo mua mai le tangata le ngalue. Tulo. Solo mua mai tangata le ngalue nga ole usua ingu nga ava makeki nga ole usua le fai kakala solo. Paua le o lana mea lai fai. A le wo o tango i fai atu. Le wo o taratara noa mo ufa aso atu le nei taimi. O le mafua anga lea. O le taunga tā yor soifuanga. E le o se mea pakingo ai se fai ngā malo. Le ai. It's a global inflation. O lea afia uma ya re kamau ainga o le lalolangi a koa. O ngā re kele o ngei mau ngasu. Ia le ngā. Ioi. Le nau o tango. Ai a whaapeala o lo ufale e wha poku moe, 5 poku moe, ma le whareka avale. Ia o maiso mai le au soe. O le pa ua ngā kua inga rento le varu se lau. Iva se lau o le si o le afi. Le ala le nau o toe nau ei nei mātua e toe au whanga mai ala tau whanau, ma tai to olua ala tau whanau, ma whanau ala tau whanau. Si koe o mei kau fiso soangi, kau koe kokongi mo kesi o whale, ma koe kokongi le rent o tau mta soi fuanga.
Ia avakura makaua, avakura nga fisosoanginga li mo o kou kako ai ngai Samoa. Iyo, ele fa pia tate fai atu o le ase si tu le ai. E iai lo mātou tiute ma lo mātou mata fai oi. E kausi aku o mako ai ngai Samoa. Ai e iai fo i le kiuke ma le maka fai oi o kako Samoa. Ia whaata i tai o na tutu lava i o tātou vai. Iyo, ai le whapeanga o ngasaua, ia langai ko a lima le leisi au whanga ula wai fafo, ko a ongo ma le si au vaenga ngam, ko a fiku, ko a valu. Na de ia. Ai le a whaina la a inga ia o lae. Iyo, ele wa whainga le a inga ia, lae ngā whatia ma tūlanga whapena. Ai tate tala no atu mo ta whaaso atu. Ina ia, whai ma fisoso anginga, inga ingisi fo i o ainga. Le ala lea e uma e ailoa, wa fesulu whai solo nei whanau ma nei ainga, e whai loans, e whai mai mea ia, makulanga whapenga. Le anga wa kaukele mai le timanta Samoa, ai kau leo e ngalui. Wa tau tele mai le mana onga ma mea mana nao iai, a ua le ima se se alo e ngalui. Vai le maa ngai o le formula le sa mai ngai le fionga le mingiska, le sa sau noa le sunga le la au le mali toa. Fia la whaingo, o asole o le kausanga. Lima se lau fia. Ia nga, lau whainga ngā moa e kaungwhai. Ia, sau i puaa, a e manga o i puaa, koru se lau rua sifuru ongo lea, lau whainga o vai aso. Fia vai aso le kausanga. Nga, ia, lau whainga ngā o piki e whawhanga. Iyo, whaasolo o mai povi. Iyo, sifuru rua mazinga, uhalanga i kere ai povi se aso. Se vangalo ngoi povi ave fuanga ngaru ka yaso le. Ole winga o tala le fatu sulua masina sulua povi ko fur povi mar masinga fasi vai tu reisa. Fakanga pepala yele. Te vanga o ele ke aru e mau mai povi isi ai nga ya so mau so fuanga povi alin. Te mana tuan soia. O no fo show anko leo e sau bishop e sau matautia masiona fo le tua wema matoro no fo a ngai nai vai moso. O aso nga fua e alu ai la ko inga o e sau. E alu fai mere mako fa kau o ise matuta mai mako taxi nga ya so i o le Toyota ala le ngo not Corolla. Ko le Camry e pola e Toyota sai nga kai. E alu la le mantou se anko le. E pole pikopu. E alu la mai le mako whakau. O pusa moa, pusa pipi, ma pusa mamoe. Anga o mai ai le fale. Si i mai ora ungaruenga la. Wa matou matou awa o nga nga yo uso ya filisi po fo ira o kamo frit. Ma ngaruenga la fai. Mateo makanga pepa. E matua fata ape a pusa nei. Ai fai tanga pepa e lima. Ia. Lima o ilea e fiku. E fai kanga pepa e fiku. Ai tu u tono le mato pusa isa tatia va tufa. Inga ngo kai loa mai ai ngai me o fa so soanga. O fa pepa la mo fa kanga pepa e fiku. E kofu ale aso. E tofu ale aso. Malea. Mare kanga pepa. Ia kanga pepa moa, kanga pepa si pipi. Ma ia markanga pepa mamoi kai minga ko ngofi yor mamoi ia alanga o kaungkar ngai kai mi o ko fa pe mai uka e sa o kaungkar mamoi Samoa a o siria ko kaungkar mamoi ngai ko sera foi mon kupure ioi se vanga ke mo se oro si a ko nga erule mo me se ma se pusa mamoi lo se lau fast food lo su kilo ai fofo me foi lai oi a e fa tau le lo se lau fast food po le lo se lau ngos furu pusa mamoi nei lo se furu kilo o le kupe ngi usila a vatu le fali liu Samoa e lima se lau monkupu ia a faila or kaungar pusa mamoi Samoa ia or kau foi nga le ngai e so nai se nga alu bingo la utala e umalonga fa pepa fa kanga pepa ma vai o ke kangwala faile vai nga au mai e fia moa o le vai aso o le aso ma le aso te vai la fato ato e fai foi le si fa tau le si foi aso fu o le fainga nga or ko inga so fuanga le la wa tava ia tuai fo ile nei aso ile nei fa aso ile nei a fiafi ia o le tūlanga le na mana ia i o le au maingana na mai ia le tolu se lau mona tupu ia aso le
tausanga ia 5 ia vaiaso ia ma le 12 masinga se vai ia faasosolo ai la ia le ina itulaga o povi o puaa ma moa ae le agorokeli o le mele iai a o inga fanga la piki nga o lo le fa avenga nga puaa fua o le vai nga le fea ngai matato nga o nga palalasi au me fai pepe a ko ar ko ro inga resi au makua ia pepe a ko ai fiu le fa nga o vinga se fasi se ifaia sika mai size 2 se imato aia wa ye se a inga wa pe se la to povi ai tu ile isa tu lo wa ye se a inga ai fia fo ingi a inga wala ko fair nga mea o le fasi mai lava se la to manu papalangi ona vai la ia lea ai tu ile isa ma tu a wale fonga kau mafa ke rola ukala a kongu e maua ai se a mawangi a inga uma kusa o le mele ye povi a kako e na ona tausi lava e ave fua e fai fara ve lave io e sa ukala a sa ukala nga ngoi makua I pressa le like le ni makua a sa utala le tufetu le anga o tato e se are fai ngor soifuanga e ma fua kusa e pe fai fo inga le pe fai ingi kau vanga mangi faalinga mangi vi inga le mafua anga ya la inga fai pa povi e ai inga e karango me fa mai wa se furu o mangura wa ye ala ere vanga vidi me se kupi o tau maua mai le make sense o ngi ko inga me fa pia lai kausi povi lai fa fanga ma fa ingu povi ai vili mai I ainga ma fa ngau ma makua po oi lava ankos ma anjis lai vili mengi kupi vili mai pe me fa inga fa ku se voucher ai o fai mai e story ma fai mai me la de kele o le lafu o le maku a feo a ia moa so le ko mo mai le vinga le te fai atu e se ale o langa o ka ko ri e pe nga o e pisa ngai me o papo vi lua o le vainga ma fala ve lavi o nga fai ka le nga ina ia va ai mai tangata o fai papo vi ainga o fai la ko pa mang o fai le la to pa oti o fai pa o se opu ile avifo e koe fai se kau mafukanga ma ai ele ainga ka ilo le ai ur ka mai kiki vo ile le ai ur kuisi aena ona tupu mai a o le faala velavi tupu mai a o le faala velavi alu lo le ako fo mai fasi mai mang se koru le angos ko inga le lema fainga ngalo le lo forngi ko inga e afe mai I ingu kia ya so ia ke vai sawa o le wo le arko vai me ka ki fai ngi mea ai afe tangi si atu le fanau o le afurilingi ma fai aku le fangau se pe e yese si se ape fasi mai yese si ka ko povinga le kulo e ku le aisa se kau vasa ia ile la fo mai o kupe ma la fo mai mea uma pe avi fo ia nga lipi o mai o le ko wonga o le seifuanga o le kau ke sa mo ala o le tau te sa mo ala a fia ngei a fia nei le ainga a fia ngei fanga a le leila upolo fa soa e ki rola ukala e ka ko ke le karangoa le mele o le oi tatou te le tala noa le taunga tāru soifuanga ka ko ke le karangoa le makikiva o I fo ia mafua ai o nga ave se fuar kala fa mai ua faa mafa avenga le anga nu fa mai ua polonga I le anga nu e le ai o le me mafua anga le ave se kala le fa mai se o ngei fo I mea o anga ngu ua polonga le ai te rola utala o le faingo fie I o le anga nu o le faingo fie fa kai kaila nga faila ula fumangu
e whangai lo ainga. Ai aua ke whaakaika ia, e whaila ulafu mangu, e kua iei whaala velavi. Honest ala ukala leu whiak. Leanga a malie lo ainga, e whaingofie whaala velavi. Oi kau mō mai. Ai a whai e musu o e whawhanga le ainga I mea ia, e musu ainga o le alui o, ai koe empty mai makanga le ainga. E ke koe whai aku o e le makai, ua mai au karinga o le ainga. Ioi. A soi fuanga ia, e whaingofie ia. Ia wa tātou peise I wanga ngā ua o I loka mai ki māso. Ia waka karangoa o ngei mea o le soifuanga mare kau o le soifuanga. Ailanga o lea la vea I tutonu o tātou o mea whai tutonu a inga I aso whaiso. Ioi. O le mele iei o lale ae ka mo e soro le la se pepeki o le saistura o iei ma pua a wa na o le uma soro pua a ma ua soro I au kafo o fali. Ai fiu ngai whanga uma ngai ainga whako e pēaka pē iska ko pua tulo whaise kako mai le ngā ole sā ki ngā ole loka mai ki afo te vai tātou ie ai ngā o ngā sau o sā o ngā makari ngā mālo re ngu upepe a ko are sirima whamai lea ngai o ko inga ki kere ang kala ngu ia le na le tūlanga le nā ole whaafitai ai le whaasoa fo I ale fionga I le minista. E tu sai fo I o lea tūlanga ma vaenga whapena. Maruru atu le whatau vai atu nei nisi e sa tusi mai whaafisili atu le lua vai koru pasengi. Ia. Ia uti le whatua o le whatau maua I o isi na ila tau tusi mai ma ia mea le oa kōmengi runga pe o le o ka vareafi. Ai ia te au la tau ia. Se o le are wha mangi ngonga nganga e wha fonga mua I le au mainga lua vai kōru. O le ngā. Tato alu ai le nā. Ioi. O le lua vai tōru. Kusa o le kōru whā. O le lua vai tōru. O le tōru whā o le lima tasi. O le tōru whā. O le lua vai tōru o le lima tasi. O le tōru suma le whā I meo whaingu mela. Ai ia te au ia. E na ole e pia fōlinga I fo I le a ka koe fisili a ko fo I pia fōlinga. Mana tua na fisili ngō fisili mua I fo I le rua vai kōru sunga la au le mali toa. Na umana I whamani noa. Ia au te lono to te lo I la tau sa toi whalongo longo calculations fo I le na mai a fono toi. Le whamai ai o le rua vai tōru o le pale menela I ai o le tolu ono. O le lima kasi o le koru ongo, le ai, koe whaile mathematics, o le lua vai tōru, o le lima tasi o le tōru whā. Ia. Ai mana tua fo I la le fastla I ai po o le tōru lima ea. Ia ranga. O le winga lai o la tatala. Ia, kako paua le vaenga o le whaatuai na action. Ia, ele o te lalonga fo ele o ia la auli le tali o le mahenga lea. Lea le na atonu fo ua whaapasi a kua I laka vaai fo ile le waka leilo atu le tausangi mai o le toa tele. Mana tua fo le sau noa le fionga le minista. Ia o nisi a fo o vaenga I taati atu a tama I pale mia. Ia o ke loa la o kasile a vaenga ka ua kama I pale mia. Ia, eu ia pea no fai atu. O lo tau mawhai a le o lai kau mawhai mai a le fionga le minista e au mai se saunoanga le lei e tusai o le umi e le o toi tali mai matala no mai le fionga tama I tai pale mia. Ia ai le umai le tu I ma le kaunga saunga mai I tali mai mata upuro tele. Wa utile lo ye polan ma fuanga wala ina le toi fa wa wina ia vaenga pio ne saunoa ia. Talo sia ai o lo o tautoa le tai tūlanga I le fioanga o whangawhau I oe. Talo sia lava o tautoa mai le tai le tūlanga o le fioanga o whangawhau. O le iei nei nisi o vaenga ia so tai mai eiwa. Pea no whatu nei o tau ainga. I nai whangawhau sa mata fo. Ia au te iloa le ase I mawai se au ili linga. Totoa ma se whaamatalanga I sui o le nuu manisio I la tō. Ia ona toi mawale so to tonga o le mata upu. Ia awa fo ile te whaafonga mai moa. O tele o mahua fo ia uia po ua maliliu nisi. You know, I've heard some rumors. Peno ta whai atu. I've heard some rumors. Ia ai onga o lunga I a tātou ia.
ele mafaya no o faya tua to inga vaenga fo ile tu titia ai se maua ato le au le paipa ai o le tatu te talo fa mole mole ia mo le file mu o ia fio anga e uso le le fio anga ngai ia o le ale mafuanga o le ale fa pongai o ai ua mafuai matulanga wata oto iai ia tatu talo lava mo le file mu ia vave maua e nei fio anga e li mfai pule ia tulanga pangatia ia matulanga fa pena ua iai ai ele nei vanga o le fiafi ma le tatu programe ia ele manatu bolunga o le a fa e utalo tatu va ia e foi fai le dia so fa tam soar inga fo ia mo be tatu le file mu ia me se foi ia oli ma le fiafia e mea tatu te faia ole ngalo le tatu fa alinga le me se foi na le mota sa mo ele sto na ito inatu ele tatu flea market fa ngoinga po le market o fe fata wa inga na business sa mo o le o fai silia male tolu se fulu fa se fulu ia le o fai business le o mai ona resitalaina ma o le a fata tu ina ia la to poloka fa flea market ile aso to na ile i le solusu mal lua le la sa nei e na le mota Samoa i le loto a toa le kapaka le mota Samoa ma tutonu le mota Samoa o le ai uma tātou business pe ana o fai atu o ele fato amalanga mai Samoa le kota a o e mo mia ia se sosoninga i tau fale tulanga o ngā luenga sosoninga uma fa pena ia pongi me o maua kuaingi ngai moenga you know what I mean na sosoninga fa pena me a fale matulanga e iai au nanga fa pitoa a o Samoa fo i manga kua ele o yengi palalangi i pisingisi Samoa longo winga ele isa sarua mai fua sau ngangu fa Samoa uma a fa pea mo leva ngai fia security a ele i faya so leisenge skula ki a lo ia oe le ata mai matulanga fa pena so mai matala mai a afa pe fu ke fia fai ngā luenga o lo iai employment recruitment services o le ai fo ile aso le mota Samoa tulanga tau soifua maloloina o le ai fo me se foi la ia tulanga le tatu lupe foi va ese ia le tatu wa on Samoa ma le tele lava organizations foi ai kalesia o le ai ia ma le tatu barbecue ia ile lava so if you can have that Ryan in front please ia vainga umana le a tatu tu te sirisila ia ia marisi lava fo yo tatu tau mafa tasi market ai mai se fo i Lady Dora ia o la tau uma le o le ai le fa moi o le vainga fo i le o iska ko pisingis na tatu fa lo Samoa le not the market talo fa Samoa I think talo fa Samoa store le sunga ia munga ia asiata masiona fa le fa lo Samoa le nai puinui road ia o ai sika ko au nganga tele male no ai te upa u tu te ai ole ai uma lava SMI le ai fo il vaenga le SMI Pacific isi money transfer ole a fa ai lo ai fo ia o ese app fo ile le mole fa o ngaina ia la fo no se leni matulanga ma fa pena ole me lamu security tele male no ia manisi fo o tatu e kalesia ia la tu fo fle inga mana tua ia mo na opisinisi o le o ristalina ia ile fo fa moi e ila le so taeo le na la ia ile fo no tanga muli le moto Samoa ile ta o le sfumatasi la so taeo ia a fa pe fo ila le te mo mo le nei fa silanga o le la wa e ke i roma fa pe sole le ila lu ke le skala tomorrow is your last day and tau ona e so tua ile ta se fulu matasi na le moto Samoa e fai ai le stala muli ma tongi ai le stala ia awa ia le fo ia so te tala le vano remember they are registered organizations and business ike ifo ia wa e aruaku fo ia io ele skalanga ia umengi e aruaku fo i te mana o e te le ai ele a fa pe te le stala fo ile le register tu longo business ina ni usila ia organizations fo ila e kalesia me tulanga fa pena awane e mesia o mafono o tu fa silanga le ngau te fia so soni community wala ne mesia ya o if you are to la sota e o tar se furu meritas e na mo te Samoa o la yele fionga ya sala
lauano kome ia ma le sunga le whawhiangainga Reverend Tole Foa tupai Larry Lavia o le Tasi Market ia o le a whaatauteia le vaenga lea ia o toi fuafuanga a oanga fuai lea so tonai ia mo lea wha moe moe ta tala mo so se sa mo lava ia ua tau alunga le proklame le tauteia i nei vanga o le fiafianga le leile tua a isenga ngana o le tautamali la foia i fonga vatele ioi fa mai ia ma vaenga mali tua tanu mafili lona ainga ai mai se ia alona ainga sa mali tua ile nga tau fatu ia le manu a va pipi malie ma le vaito e lau fa mai upo le tamalo ai ni aleu mani o se le maftanga ia ngoto ifo i ele o filifili mamate e la ngono le nefi afia fa pena fo ai sa fa fonga sa mo ai singa ganda fo i se upu o taulo ulu ma le tau tamali ia ngoto ifo ia i ele o filifili mamate pe o le male le ngale nofo sunga le mali toa matua antu ia te oe le na yaso ai me se fo o le tatou proklame ai se le lei ia fa mai le male le ngale tui manu ai le mali toa a mai le nai fai mo tala i malo fa manuia le tapu inga sa mo fa manuia ia i fai va mtiute le fo ia fiafi ia tatou felo i la so tau ma tua o le tatou sports tala noa la so tau ia ma share tatou proklame le tau fa ma lo le tatou tau taia i la so tau o le tatou sports tala noa ia ona toe fa au le tau taia i la so for rail aso tofi ma le aso for rail i le taimi masani ai ma le fiafi o to ona le dei asiata fale malu pio vaoliko ma le tautua le Blue TV soifua mai manuia. I've done my bowels for any tests, son. I'm proud of you, Dad. Oh, good on you, Uncle. Easy, isn't it, dear? I'll post it for you right now. Take another, son. Let's go. Solly, hurry up! Stop mucking around, just send it. Game's on. Family, make bowel screening